efrisa Sompa Asem Mpe Nipa aha na batempani sem ene enkomode bronya bosom ya toso eduba kono ne da etoso enwotwe enene 8 November 2023 basa yadom okutwa nso ne nan enkansuo no ono ene boss adai enya asem ketwa dwumadie yi obate omono asamwanka odifo Pọkwabra David waji na adwa ohene yire maame yaboa akua asuama bronya waya abrewatia obateneka ewo dwumadie we so wofa Lumba Bishop ono so obateneka na madika ka chose Lumba efrisa abrekosi se wiase saye beba no Sompa Asem Mpe Nipa yene no ena edi dwuma enya asem ketwa kra na producers ene okunchire nsem na yenya bi ede eba somo eye bansu ni de hye ba kwaku yaboa ene kwantabisa omo adawroma ene ne yenya bi ede beso yetunu sre ene abasa uko MC a ho a emrantia fefefe wei ene omo ya adwuma ho Rasford ene Rasford Sompa adidie ona so obeto Asem Mpe Nipa no omo ene kajagum ima omo ba adwuma school fees ene wona waka nyina ese Sompa Asem Mpe Nipa no omo tumi enya ya kire krakrakra kofro bofu mpa bema asuketua mi yipabra na Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo menam te adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ boshe asai so kansan piane kampian ena ye kwa akoyanim ama enwoma akonkan onkam konkotema mini wose abitie esija so enya asem ketwa kra Pọkwabra bibia boko de bla twedam Yankopon basa yadom the 2 minutes na ho odinti me ho ye papa na also ho ye kama boni bia nyansi o masamo na ho ye oh aduacho kawasha me ho ye aduacho kawasha o fe Lumba na pacho ho ye zekra so anke you say o voso bia bako na onu se dwumadi die e wiase nyina agi atom okay and the would tisi montes na wo hwemre wafo ene kokrafo di program ho dance Asem Mpe Nipa no the word Asem Mpe Nipa no intimi twu da heaven kura be koso because o pro ho heaven ya obi free soro abafom intimi mpe ho asem no nya Asem Mpe Nipa no atete no okay pa Bishop bibia kama de papa obade eguso ehiraye Oforisuo ye da sori se ni hu ade kye fofora ese obade one ye di ni ye da meka se ye koye na so ye sere obade se ade kye a onfe mfra salvation no ade kye na atimu se wan komo kire ewo asantemam na ukuru musoso no ye mo yi pata bia aje se wafra ye bana sa na ade ayeye ni aseda e de amane oye ni wi ase na afi wahwe ni aka anim ti nya beduru ha sa ade a oni ye hwe wanim nsem ade ba ne ne ayesu ye beka no okay omra samwa yajo ene bafo ye boy ntaba mo tententu o tententu ngobi busa se no tententu no kura ase che se o dia tobo ase se dia me de be pa kura de awura de nyako awura de kan sampian ananya san kan sampian ada no o ma hine yadubu ache anopa no me ni lubashia ni show ni so no na obekeke na me se senior wan tobo be ka katrema kan sampian on kam konkonte Osei adaka ofosa Osei adaka on kam konkonte mamini Osei apite sijaso se konkonte ndi sam se esun apite na esun konkonte se konkonte no ni sam no ansa na be ya bete no isa kogunsu nim yo Oforisuo bibia boko so da so se na sakokwaji kokroko na wote a na se nyame ahwe so ni mu akokwaji kokroko na wante a na se woko na wo so na do saka uti na uti wo ho a te se de katacha obe makan no na se Nyankopon ni wadi ni ye se na wokoji ana woko yaresabia ni pegu ni nchen wo mo ti nyame ni yadi ni ye na migidi ye se ye nyuma pa short ya se otu anya wiase di asempa ena ma ya bedru se nti Nyankopon de yeko Oforisuo nyame de yeko okay Mami tia Oforisuo bema obatampa bibia kama oh de rade de abedu ne benenza sedan kwa na de be ma ne din ye ho oden na se me hu se me ho oden na ye nyina ye ho oden se ya na ye gidi se etiefo nsoso ne yahwefo no so no wonum empomu oden ti no ye sere wonum se womunya bre na
enne ya ba ye kokuru omu nso ye mu na ye mpeja sebe ye bedum pompon so aye nyina ye hwehwe ne ntino Sompa TV Ghana no eye Facebook ana Sompa 93.1 YouTube nso eye Sompa TV Twitter eye Sompa TV sa Sompa FM na online ubetimi etie ye ewo ehwo brekro na so no ubetimi akenkan ye nsem ebebobro so ni nyina bi ewo ho eye www.sompaonline.com www.sompaonline.com ubetimi afa ho no watie ye no akenkan se no mitofo so ya krado ehwe de besie na yenso ye dia no etimi atombi. Okay, asana yebetu adwumadie so no yemfa ncha kese enkoma Erica oyi teacher ni ewo Ashtown wo boy adwuma papa na se de onfa Asem Mpe Nipa eni agro no enuti ena utentedu banfo se boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom ya futu sem na sese no ya sakra nwomam ewo Sompa Asem Mpe Nipa so se wo hwese ketecho be madani gya ye me ba ya efiada ena mede wo futu sem ne sei ebaye na sesi ye so adwene se ye behwe na empanifo bia wonim de na wabɔ bra wo wiase eso ede futu sem no bi ebebre yen na sesi no hye egu aproso de edawuku ada bia no ye futu sem no Islam in the Bible ye mame ena sabre ye de kasem no ebema no sabre simaduasa Islam in the Bible na ene asem tri da proso ye betu ne sre ene abasa wo yafutu sem wo Islam in the Bible ene se kokobo eno ene asem tri eda eproso ma me ma wakwa ba ba tampa impom te sei na udin wan kasa kama obi ante ifrisa nyom de eda tifri ni wura no ya fra me zo ratu suraj itafo die o asantifo die o na obi ade ni me Mame, Islam in the Bible, ene eye kokobo yentio. Medical bompaye. Mpaye dika ya Quran chapter 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ishasi onyankopon dim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asidama sidanko tumfo nyankopon. Arrahmanir Rahim ahuma Ibrahim wa dafu him. Maliki yawmiddin atemodewra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Onyankopon kwa na ebesom wona se hwe mo bia woncha na hwe mo afiri ehedina siratal mustaqim tene yafa kwantene so siratal lazina an'amta alaihim akwadi kan fa no fa so munya asundwe de ma mo kra no gairul makdubi alaihim wala dalin enyo mo bufo ba mo so anasa ayrafo utumfo nyankopon ne panya ho ye ko bisa Quran nua Bible mpa ya Yesu di jaye Matthew chapter 5 verse 6 to 9 Yesu si mo mpa ya ho kyere mpa ye nyankopon wo soro udi hote wa hini emra dia opa wa asasi so nya sene na osoro ejama ya dadu anafa mfo so chaye ejamfa ye nkonso hem na ye firi musuom otumfo nyankopon una nimonyam ne ayeye eya wo dia otumfo nyankopon ne pe na enya ho jasi okay enti ma me wadawroma said enyoma esi ekro no sesia ene asemtri a wode eba ene se kokobo ai besua bibi afrim na dache ede aboye bra no Islam in the Bible say na kokobo obeka fa ho ya yankopon se besile so bia be fredumade ya nchia ya di ja ya yankopon asundwe nkan ya sa nchia no na yese de che ho asa na sama obebusa no ide no obusa yankopon asundwe nkan no salam alaikum arabic no kokobo no ya kwa Ezekiel chapter 3 verse 17 ase hu se unu ya kwa yiram na se unnim kwan no no wankwa kire na kra no yebebusa efiri ho ene wiase obi esu se wiase ayeden no kore ne yebehwese dia na ama wiase ayeden ya pu nyankopon mra ena nyankopon atwe aso be dia sa na me yeden me hu no okwa Bible mu a Bible se yanhwe nyankopon na hinde ne tene ne kan na de ehia ye bia no eden ode beka ye ho ene wiase no ase nyame asam no ehia kese ti se wiase sam eno obi kanya mesam kura na uko Facebook kura ya nsha ne kase ti se de ode amanfo adwene ye den edi agoro obi kanya mesam kura ba din se obehu se gidie ni bi kura be so mu se nyame dwuma we de ma menye se na ade anya den enkoso je ba ko so ena obehu se akura ko school kura na se onimade a unhu se obi apie se akura na busuafo ni bi ma memmo na akura anya den school nya den enkwa ni mu unhu bi enso ba ko bo ne ho adagya ni akobo na baso ni ama ne ka yetimi to asase nyina ya de ema no enso na dia ono no ye na ekutia nyankopon emra ni nyina aka ho bi na wiase ayade nti yakwa Isaiah chapter 59 verse 1
wɔsi nyankopɔn na som nya du a wɔnte asama yɛ de ye fra no no wɔnte emom ya bɔne a yɛdie no na ama asɛ yɛ ni nyankopɔn ntam a yɛ de awa yɛ ka asɛm kora sɛ nyankopɔn yɛ de entie yɛ ti nyankopɔn mmara no yɛhwɛ ne ni nyankopɔn mmara nsɛm so na ahotɔ no nyame na ma ahotɔ nipa ntimi nyɛ de ɛma wa ahotɔ ɛna wonam hɔ a wodane mi kokuro bi so bi aba kyɛ sɛ baabi obeduru bi aba ɛmranteɛ no nom nsama no asɛ maki so report ɛnso ɔno a ɔtɔn nsa no wokɔduru no hɔ a woma na Habakuk chapter 2 verse 15 ɔso obi a ɔtɔn nsa no yɛma ne num bi ansa no watɔn woka sɛ ɔno num bi dia ɔmpene na ne bukura yɛ den efu nti saa deɛ wɔ nyina yɛsɛ mpanimfoɔ no hwɛ no mu sɛ saa nneɛma no na ama wiase ayɛ den ɛnɛ a wobɛhu sɛ ababa a wɔnam hɔ de ne ho nam nyina egu abɔntene sabi aburo kura nyame ahyɛ nataleɛ ɔbɔ ne bere wie a na ɔde ahyɛ dɔko no so dɔko no wura nso de ataleɛ no kɔ amfa nhyɛ ne yie na wode si gya so ɔdɔko no ɛbɛyɛ wo ka nti saa nneɛma no nyinaa na yɛsɛ nɛ yɛbɛbɔ yɛn ho kɔkɔɔ na yɛkaaka yɛn ho so koraa ne sɛ yɛnkaaka yɛn ho na yɛafotuo hɔ no ɛwɔ mfasoɔ yɛ dɛn ɛma nipa ɛnɛ wobɛhu sɛ ababa a wɔnware yɛ kora na wɔkɔyɛ family planning first nkateɛ ɔbɔ 4 sɛ nkateɛ ɔbɔ 2 nkateɛ no nyinaa yɛ dɛn ayɛ family planning wokɔ Bible mu a Deuteronomy chapter 28 verse 20 esi ho nkɔmhyɛ nyinaa hɔ nyankopɔn sɛ yɛnya bɔne a ɔbɛsane yare a yɛnya ano aduro enso nam sɛ mpanimfoɔ no ɔmo fa nyamesam ɔmo duru parliament a ɔmo fa nyamesam nya de nyankopɔn mmara no mu ɔman no saa deɛ wɔ nyina ɔmo adwene nya de ɛnkɔ so yɛn mbɔda wura sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri adwamammɔ ho ɛna buroni abɛdaadaa yɛ sɛ wayɛ condom yɛmfa nkɔ dɔɔgye so enso wokɔ Jeremia chapter 1 verse 4 nyankopɔn ka kyerɛ Jeremia sɛ wo maame no pɛpɛ nyinsa kwa na minim baabi a wo enti wo kan nyame asɛm na wo kan Solomon nyansa ni bia obɛkae sɛ kube nso ya na fa hin na eden ekɔgyinam waso tokoro nyina da hɔ nyame betimi de esi na eden afa hɔ ahia wo enti saa na yɛpɛsɛ yɛn hu sɛ nyame ya akwara kɔ school a nyansa mfiti aseɛ no eni nyame suro esi edi kan ma ni hunu nyame asɛm ansa na ade aka na eden ɛde to ano so ɛna accident bebree ɛkɔ so man a ɔmo hyɛ ntale ɔmo hu gu hɔ nyinaa ɔmo ha mɛma na ɔmo kaka no ɛda bi ne yɛkɔ nkɔkɔ ɛna baba a obi ahyɛ mini skirt ɔbɛtena front ɛna mate ni ne so wɔmpene ɛna ebusa mate ni saa de nti na wɔmpene wase atale na hyɛ sister no ne driver ne betimi ahwɛ na maka no koraa ne refi sɛ ɔkaka na mhyɛ ampa ɛnya mate fo nyinaa nanim saa nyansa we so yɛsa kɔ Bible ma wokɔ Isaiah chapter 4 verse 1 wase nya bibie na esi asase so nyankopɔn ne yɛ na enya ntɔkwa efisɛ no korɛ adɔyɛ nyankopɔn hu nimdie bie no ayɛ den edibu ɔman no so ya na Solomon odi hene no wankasa nyankopɔn ma nisika o osi nyankopɔn ma mi nyansa me yɛ den bidi bebu me man ya de ɔmanpani besi akonya so a ɔyɛ kremoni a ne amane de Bible amane de Quran edi nse oye Kristoni ana amana de Bible ayeden edinse na de ya na medi ho yawo ne se ye mie quotation bia ma mo nkan hu se quotation wei e na asem e ho ne se ebusu a ahokere beba ye so ne anie ye de ohene bi besi so na se oye nyamsum ni na de Bible dinse a edinse a e se amana Isaiah chapter 24 omo kan from 1 to 10 no hu na de eden e ho Jeremiah chapter 7 verse 16 nyina ese ama mo ya den e kan no mu hu se pu nyankopɔn mmara nsohwe se na eden e beba ye so nti nyankopɔn mmara na ya po no ene na na wiase aye denden a ye hu ye ho ano no obia no obetimi aboa ye gese ye suro nyankopɔn na di nyankopɔn mmara nsɛm so eno na bema ye ho aye den ye ho atɔ ye nti ye kɔ Quran mu a Quran chapter 102 wasi bismillahir rahmanir rahim me sha se nyankopɔn dim alhaakum takasur wasi ahunyade bebrebe esi nipa de sania so hatta zurtumul makabir wasi nipa unyade wakoma pe odi sano ayeden na ogohia adakamena kalla sawfa ta'lamun wasi adakamena no yeden de ne yeden ebehunu summa kalla sawfa ta'lamun uyade adakamena odi wani behunu kalla law ta'lamun ilma al-yakin wasinka yewonim dia anka ebehunu amanihunu ja e wa asasi so summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im wasi adoma chedi anyankopon de ama obia na atamu da yeden obebu hu akwanta enti saa de we ne ese ma ya adwene koso ne esuro nyankopon ne edi nyankopon mmara nsem so de pebile abia no nyankopon de be maye so okay we ene kokobo ensem a ye mame de ejayen
enti maame na kyerɛ sɛ ma no ntade a ɔmohyehyɛ no mpempiom na ma ase da trisi ana adentia mo Bible si dia nam ni stress ntu dia baba no nue dwaben hene otumfo nyankopɔn o nhyira papa no me ka se mmerɛ bi wo hyemra se ne kuro mo maaya ma mo nhya atale a omuhuguo emra nyankopɔn bɔ Adam ni Eve na atale ni hɔ no kora no omuhuni nyansa ekote ahaban yɛden ekata wo medaja so na atale ebu oba oja ho na ayɛ sɛ buroni wewu so ade a hya adakam ane de du form a yɛbɔ don kom se na bo anyapɛ nti oba de ojaja ho hya na akɔ sɛ buroni wewu wo hwɛ TV slow mu yi film a be amatimi hya atale na wasade coat kora yɛden aka ho hu se be ma ho yɛden egu hɔ enso na ma ya bɔ mu ho de ja ho kora na owura yɛden owura ho so ana make say buro banchi nyina so mo hya atale se duru sa wo bedwa na wa wura atale no so eburo kora wa hya atale obɔ ne bere wia na o ya hya dɔko no nti man ntale na mo hya ne nyina twe no me ebere o man no nti asase ni dia bobo sa na tie na wo ka sembi se eduru ba bi a obi wo hɔ a wanom sama na no no ayi sɛ de akɔta akroport no agye sɛ na no atokɔ sesi akɔkɔboi o ka no ono so e na adwene say Bible so kra so say wode obi apa ma no na wonti a ma me ho ne be ne dai yankopon hira Bible mfa obi apa ma no ebi timi ka say ya wadoma se enimra se timi duru as kwakot ho no ma no ebusam sa mo se ya wadoma se enimra se na adanti no obi aya wade a wode ne ba ha se so unipadua no nya wode a unipadua ne nyame asɔre dan ti asɔre dan no ni kwa sɛ o mafia dan e ka no adanti na ono a ono ye bia ba no ono ompesa ne ba bia benom ompesa na busuani bia benum bi minim sister bia na o maame ye bia ba o ka kire se o maame ko fa nsa na ba ono kura wade ne nsa kura tuma ka ne ketere ma sokora no wonye yeso okope obi ma ne be ka hwema no ono de ompesa ne ba ya den e benum bi ena anu ya man bia ene ne tina ka mu na obo na mane wase ade a ma ne ja nsa no se okoduru okobia ba bi mu ena bia ba wura no ba bia oton sa na obubugu glass mu no ne ba ba ma pese owura ho waya kwase da bi won pene makola no nyede e ma ho ena bra ne bisa ne se na adenti na oba oba no ma ho no se da bi bi obubu nsa ndi akwa no pese obehunu nsa no kwa na bia yede akana no efiri obra ne se wa nom nsa bi ade ne ya adenti na wo to ma adenti na wo ma wa bi suani nyede enum bi se ma ka kiro mo ntafo fanta muduro mi de begu omu company no yede papa be pia bone ayede ato ba bi so ensa de sa wonum kwa ansa wo hwefo mu shuti asase bebu sa sa obekọ heaven wo si da bi uwi anu anu ayeti se obi a waki so report utiri nyu nyina na atoro so ebi mu do ma dwene na kanya mesem na da bia ya kan wota de wa dwene kanya mesem a sabe mfi adu adi fia no ebe odakono kwasi asem me ka sa asore amono monsane asore amono monsane hia ana amono monsane omo pa asam amodo be do kwahye no ana omo ka kire amono monsane se sa amono monsane de nchi na mudi abenkwan se nsane ye nya free abem do mo no so mawie ton ana amono monsane so nyame ma omadwe na omo bisa amono monsane se yesu ebusa ye mbia odwanam wo we anasa monwe ana omo so amowe ana omo so busa omo sa de nchi na odwanam mo so mu kuna mo nsan fo kuru wan so moja ne nyede ennom ewa na omo ka se nsan ye no omo hu so omo anyede omo anhua de nti nsan de nya de papa Bible say onipa nyina aye wade nyina ho kwanso nya ni nyina na ede eye maye ya na me nwanwa wo koptoku be kura nsha obennom no say wanu monyam se ne ensa na hokonom ensa na omo amoya no kura mo mpese omo maye de bi be ka omo no ti radio station wo mo nsa ho da wuro da bia me bo omo ba so yankopon hira omo pa maame ye bokoko said ye be ya manfo betwom ho afiri wom kwambone ho na obi so timika se se wunya sika ne duru ba bi wa anwenam wa anom nsa na wa fa bia mpema na che se usika na kura na che se ko anya kura keye maame kokobon sembe na aka che safo yi na o de pem ma de se ma ne obetimi se nya oba ba ko na oba ware no ma de se obetimi akoye ma bebere ho ade aware omo eno ne nya bone ena oba nso so nya sika ntimi nka se o de ko ware mema ho de oba amra ba de ebe chekere no so nti o ko pem ma na 1 Corinthians chapter 7 verse 1 Paul ka sese be ya oba ma bi anya onu ara ne yere na oba bi anya onu anu kunu no twi ne nya baako so onu ara ne gina ho ma de a wo sutumi enti unya sika na se oba kwa ware ma
eno de enya bone obi nsi ukwan enso so obekọ akọ nam nchen akọfa ma enya wodea ene ya kan de bia me si asante kasa anka eno na nke di ye bibia oga na ha anko ya anka ekọ enim so ukọ bible mu a ya kasa mpena se twi kasa na ye nyansa kasa eye mempene onwaru no be show mu a mempene okoya ho ade ameyere na wayere ofefefe na ode waye de ode wa befie me tu emi nipa enso akụkọ ba na ma me hu nyansa we me hu so no kura o ya aboa no be ma na pe no akura o se je se be ma na ya no ho ade enti akụkọ ba no ode be ma ne be chini sa na be ma na bre na be ma na isu ti be ma ne duru ba bia na ode na tabe twi fom na ode pa oba na chew so sa nyansa we me hwia fura akụkọ ho oba se ma ne bebre o ne be ma na twempena sa sabe no ma no fo ayete sapa no ayedi atonsuom ya nyem omo na so ma anya na omo de abetena mo program so na me ne nyem ya wa anye na me se ansem we ko omo de bank aware fo no na nka se mo ka omo asem empena fo no ya mo ntwe omo so kakra no mu se akoko eda me hu okra kora de okra ba ko sa o kire no ho se na akoko nti oba de sa o kire ho kire be ma ansa na o ya ho ade ana aya ne dia sa na tie baby aya keka koi eye kokobo obi se na ne se o ware bebire obekọ bo nsam jim na chese kwa bi so no aware dodo enye bone won anya bone e ma ne ye mema duane da bia se untimi nimu tuo sa ye se odi fufuo ka ho hwa ho eya na omo ka se nyame bo ba ko e na ma Adam wa mo ma mienu ama Adam okọ bible mu a o se kira abofra kwan a won fa so wa nka se kira mofra kwan a omonya de omo mfa so enso na se mofra na ye de ye kira omo kwan ta ma nyame bo Adam se na oduro mai na danse nyina mai te duano na ahodo anya de mai so bema okwa Deuteronomy 21:15 wa hihya awade mienu ho mra ama bema oba de yan hihya se utimi ko wade mema mienu wa okwa adwene mu a oba wo ne mema mienu kwanyem kora sa akwara no aha no akwara nkola ye didi o matam se o papa ye mienu adidi atam bie no ho aso sene se didi atam we so te bema de o ware ma onya bone bema ware ma mienu miensa enya bone sa okwa Bible John chapter 8:31 Yesu ka kire Jewfo ne se motena ma asem be hu no kora no na no kora ne ba ma ya de hye e ma mo ka kire Yesu so mo ya Abraham asefo Yesu ka kire mo se mo ya Abraham asefo nka mba ya Abraham djuma sa Abraham ware miensa sa na Yesu di adanse se adwuma Abraham ye no so mo do na nka mo ye den ko mbe ye bi so ye nyina ye di adanse se Kristo ni wu na ekosie na sie ya nka se amfa ne nkoto Job kukum nka se amfa ne nkoto Moses kukum yanka se amfa nkoto Yesu kukum ya se amfa nkoto Abraham kukum enti ko Galatians chapter 3:6 wasi Abraham di Nyankopon di yebu etene ne ma no Abraham de na we Nyankopon adamfo abrofo na edada ya se be ma enware baako enso omo hye se be ma ne be ma nya de enware hwe musu omo de aba wiase ne nyina aka ho bi na wiase aye basa ya nya de ye hu ye ho ano no enti ye di Nyankopon mra nsem so a Nyankopon be boy akohoma afiri ba bia ye de yenina okọ Isaiah chapter 58:11 se ye di na membra nsem so be boy akohoma afiri ba bia yenina anya nipa na betimi aye de aboa ye se abrofo hye se yama be ma ne be ma nware ansa na oma ma sika dia ye nya ye ne kom nya de enkuye se sika we de ma mpanimfo no enu o machi nkwaje ekomo aye twetwen ye ne Islam in the Bible kokobonsem empo ye brem ye befa ne de abo ekotodwem ne yeso yetumi de abo ye bra e wa futusem kwaso ene na nwumire yetie mu ensem no maame ansa na de wonsem ebekwa wie ne kokobonsem ben e na de tato na pana memesabem yo ya dia no ya Islam in the Bible dia me de twato one say ube hu say malam bi asi sandboard bra me malam say okuta na ntwe podua mo hwe mu yie amo nyankramofo malam amo ya konfo sa malam fo no omo nkankramo som ho wo ye kramoni na okọ no hoda korokora na o sala kora 40 days na me buofu wo so nya de wonye so wo beduru tre kwa ho na mo ton na ntwe podua me da me duru ho a me se na ntwe podua na mo wo me de ntontomani na me pato so omu nyina sa malam fo no obonya malam ye kasa malam ye obi a o kire nyamesem eyi nipa firi sumudi no ko han mu ya kasa malama ya oba ena malama ya bema malama so ya oba chichachira de otufo malama no so sa malam fo na omo sisi sambod ko no ho se kofa bese kofa se de bra na omo ya kronfo ba ko bi fra me wasi sambod o so ni nsumoye masem o tompa bo o hye size bi o so hye 32
ya ko hwe ya sa ne na 44 ne na size kura onim na obehu nsuma e masama den aka akire so ena ba ko bi nso de ono sa won titwi papa ena oba bi ko sa opaawo oba na oware ya che na onya wo nti eja onimi so okọ e malam bia okotete ha ba bi na ede ama no okọ ye ko to na ntwe podua ko to sidie bra oba ya oye wi a oni ukunu ba wa akokọ ba wate ena sia enipa de am ya de ko wa akokọ ba sa mo ba wa akọ no ba no kora no onim ka nti sa malamfo no mo hwe yie omo nya malamfo a mo kire nkremosom omo ye obi a mo di nipa kọ ha mu nti omo de omo nya malam bia wasi sandboard sa bra wadwuma sem obeye bibi ama omo ya koromfo mo hwe mo hu yie omo ho ni nyina kokobọ na ya bọ no omo ka ho bi sa malamfo no omo nya nkremofo malam omo ye kreduefo omo nya nkremofo omo ye shirk ade anyankopon pese odi bibi ade ebe bata no ho wo wi asenso nya de bia na obesere okwa Qur'an mu a wase ahokire awa ahogunachi ana ahogunu nso wa ahokirachi enipa da bia wo ani gie mu Qur'an na sa wonhu na ahokire da koro bi ho kire no kwa anya de ho nya no mobo ene nyankopɔ bo ye nyina sikafo nso so a anka uyi wa intutuso dudu no ha na de be ma no tinsatia hwe enyepe ti sa malamfo no ya mo hwɛ mo hu yi omo nya nkremofo kremo malam yo bia o ka Qur'an mu asɛm ekiro sese na nyame aka se na difo ne yede de ba enti sa malamfo no de mamon ko mo hokora mo nka honkora obeka sabira obama ba kwa abrochire obekọ na ne be etwitorog so tumi ada na ma ne ba no nko o ko obeka kire se obra wadwuma be ye obesi abrosan ebi kwa na dan odam kwa na fo no de topa no kora wani monyam esi ne fi a de otimti aya momomani na ho Eya moma mwani na ho eno eya Islam in the Bible de wuku de bia no ye ne wo mo ene bedi dwuma ewo ye nim bosome ene ekọ ye nim kakra eno ti Islam in the Bible ena ye ne wo mo atwetwe komo no kokobo ensem aberewatia Ofoso bema yana ya maami ase na yenchia yetiefo nyina na efutuo de obi eni ho a wapa ho ena se wantie na wanya obi obetimi atenetene wo de wasiti mpomu ampempi na no utimi kwoto esane mo ema ahokyere timi ba osonte no yeda na se na yaka kire obi ase fa ugidie etime a me de achi de wodi ewomu no na wafa e de abo kotodwem na enema etimi akonkan e de amayofo be ma me da ase. Okay Ofalumba Baba Bradi Nyankopon njira ye maami ontere na him no nya ne kase yesere Kristo ahoɔden de ma no se onomwa no na ontimi nkokoden enko nanim onipa bia o bobra ohia kokobɔ se ya ma kokɔ wa ade bia woye mu a mfonso ba unhunu nti onipa bia obeso no wotena no obɔ kokɔ ewo na bra bonim se ade we na mepɛ we na mempe aha na mepɛ se me no koduru aha na mempe se obefa na utimi di so a awieye no oma wa botire pa wantimi ani so a botire bɔne na wonsaka nti ebeye se onipa bia wonsa beka kokɔbɔ nti ebeye ni gie se Wednesday bia betie ma menka na wode bibi foforo aba na yenso ye nyina ya som na ye de abɔ ye bra senia esefata dine aseme nam ne so bae no ɔbɔ ade Nyankopɔn onhyira no na okwa awurade enso ne daye na onyammo na da ofro ye sa de akonya ne ma no a otima sa de bi nso abreye. Okay Paul Kwabena bla ojina Isaiah 59 verse 1 coming no se tre no o se emujja keka monsa obokoko se mujja akeka monsa tamo all start no or start se awurade Nyankopɔn on se Onyankopɔn hini mu no empefi yetiwa ye ba adwuman ye dware kama yesisi on kama yeshu kama me na make us Oforisuo mpacho eti se wan siesie ho wan kasa konti meni pem Oforisuo kokoko ye bo nyina ne se kokobo ye bo nyina ne ye maame ede efutuo man nyina ne se onipa bia wo ye Kristo ni ye ka Kristo fo asem wo ye Kristo ni unsa keka fi akeka moja obo no beka anasem so de ye minsan tiateche minsan ko nipa anye sa ne ye ka wo ye Kristo na wo ye kotro bojo wo che sumase eta wo mi ye pese opani kuno twetwe wo mi nantini se ye mpam ne fadwumam wo twetwe wo mi nantini se ye nyina na wode ye mfini nsem wo twetwe wo mi nantini se adwuma wo mi fa nche ne sa asam ne ye ka
ohon yeka it was moja keka munsa it amawu ne unyankopon tem no emu wa se fia yo wo ye Kristo no tinyame fie enso so drum ne bia etura wudie osofo bi etimi bu ni nwia sa nya sika setam enso na asore ba sampim prebia so Oforisuo na da asore ba that de do problem okay omra samwa kokobonsem Oforisuo ya beda ya mami ase odifo se moja keka obinsa moja de ene je se nya what time show for mo pai oi no oh ade wo mami kasa on the time no odifo on the time odifo this time ebra no ntino meslewa de pese kanya se da ya mami ase kokobo na ade okan ya manage ho pa so re Ghana e musicians ya omoto nwum do no no kompotu nwum na wo to no wa shatale kama e ma no mo gina kiresa no o ma woro mo in fact ana reko ye besa na na ebusa se sama no wo be ka so mo free inshom na pi o mo fe pa ya me busa se ma we eti de wa ye ohun sebe awade e friends awade obi beba wo sa ka asim bi se accident e ko so bebrebe nyina no e fa ye e ma o ma woro mo e kwan bi so no ya na eduru me bi overtaking so ka ho Sompa ewo apega janjin o ba bi anyina ho emum de meme kan nyanse ne kokobon nsem a wo kan nyina no mum yemfa na menwa pokwa bna ka se nipa ne nsa ho ofin ebra ye maami ka se wo ka se wale enum ya na se nan ye no ye nyina ne yanim ye fan kama ne kura ye ba akopɛ pokwa bna behwe manim asama ye maami kan ohonkoa na menini me no ye de se mempantro ayaya de oh kwamna jai lumba di adansi Oforisuo lumba obehwe manim ne sresre kwamna di pa ni se me ho so paja ne sa hwe wo ese bebe ya maami kan ye nti honko na kwamna ye wo de go to scripture oh scripture kwamna jajaja kwamna nya wo de obehwe manim shon eti me de me kan nya ne se hon de ofa wo Bishop Edmund preach awale enani num no e pie free baby ba sa se afamo mi kwa ba Oforisuo mi twantro de ma me da ase we about them for na ya no no so ya tafe na no enti mo mini nya de on de afire okay kokobonsem enuti yafa bi mo ekotodwem na yemfa emmo ye bra 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Professor Majo so we need to tell you as a mulai Peter yetio uko era masipa ni program amodi ababeso ya mama me friend or so program no so na ni na hopa ni tejo je say nya kutenye kina e magwa e ba because no crack e for kan na no waka say ni say ntumani ni hopa so ntumani ni mo to ni go he no okorade no ya angel dina ni simi ye be makutobi no okay hello Udin baby afrefre kan champion campion ye nkonko ye nim bidiane opam boy Kevin the free passport no okay wadawo ma na sama matero kwasem na ni agi hu yi pa e di awadi dudu yi ye ne o ne me nya adwen se ye nso so ye mema no e be ka bia heta e be chinchi mo fa ye be se bia ne de anu bobom ai kama e na abro tia ho aye fa panchi ma me nchia no me dase Kevin opam Aboagye man no na trese ba bia odu anu bebom ya asem o hello ozu me chiamo na enyumre ya Yaw Osei Mpe Nipa nyumre die boko ma me futu de abano yafa ye de bebo bra na de ya juma na da ti dia boy na me chia mi agasa de ofalumba e so for blessed na fe no to so chia mu na ojuma di kase amuji na mi sram okay hello ozu good evening Yaw Osei Mpe Nipa baby afrefre friend Sami kase free man for say yeti opani but already the masipa ni program am dey abai is o befa bi atu yakutu kula bibiane but so mo TV station no
Uma na te kasa me. Eko slow e wa na ba bacha na magani ya mai. Ye beda se na che se o Terra Media Company ho adwene pa technician gina so mo ye se adwuma no enu ti ye hwe ne rectify sa problem why na nwoma akonkan. Hello. Good evening. My Joe so papa udin baby afrefre. But I think we go somewhere because I feel okay. Kwadwo yenti o. Situe ma mi ma ide ayepa na ewa stress yemi anu so mu ye na mo sita mo subana mo dresi to de ya an yu bia sho na bia nkoto bia dedase. No okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Yeti o mame. Osei Oforisuo. Ye. Amani lo wa wo wale eboa. Wo say? Amani lo wo wale eboa. Adabi yanka mame enu asem na anwumere. Awade dodo na ebewuram na awade dodo ye mame se nye bone. Nti mame man kura wo hana nije pa nye mame enu awade. Hello. Hello. Ye. Ovoje moaje. Maje so papa udin baby afrefre. Ovoje ayi ma yine just slow ye so ma mo hwenya maye. Ye gusu a. Aha. Ye gusu a ye nsisi. Technicians ni gina so den. Hello. Okay. Ye. Okay. Ye. Afiri. Lele. Eja tuato. Esem emema no mutimi ware bebre o. Oba. Ye. Na mama gusu kasa me dobo pa basha. Na oba hege na no aya o. No kasa ni. Na ye na me bisanse. Se me ware 26 year. The 2 weeks bet me aye bia ka ho ana. And what say? Oba. Say Bishop Lumba, oh, ne what the name are quaban. Me say, 26 years, I may have no years, I'm the man, so my parents go to be any. And the 26 years after 26, no, maybe we should have made it 1 more 2 weeks, but you may have a Kubiaka. And yes, I will check Ubo Tomua. Oh, what company for you? Now, and they are saying, I do want to maybe say, and in someone back catcher or yet so. But you know, I said, I make a country. I'm not getting my baby. I'm watching you. Hello. Baby, I'm free udin. Because the flow of was Yeti opanipa. the patcho yadamasi any interaction nobody be. Memo for corner no mo was some one year which means some America was some Afama wo mo na wo wani nyeye o maybe me answer oh when they wa pass out togu afede beka ahaban keke was na yire no me dru o ya no ne say sinebo okay. And now you do and you find last call. Okay. Hello. Yet you last caller. Good evening. Yeah, Joe Sopani. A consulu. Ye gusua ye juma. Yegusu aye adwuma. Okay, and the do friend ejina ebesi na pese oni Islam in the Bible ye mame etwetwe nkoma ne ma no na mede ebetu dwana 0547 713515 0547 713515 afi WhatsApp line no se opese odi mfonyini bi send no ana se opese wo ye audio bi na wo send no 0550 915 068 0550 915 068 eno ye Islam in the Bible ye mame ono nenma ena mede atudwa no orofo ye yo tetetu ba force ye boye ntaba mu a ene utumu se panel members obi aye girade
kofru bufu pa be mama ye jirade ene ye nam soro ye sai enam fom yenko computer so dwedie emrazisia Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edie woso yeta 1 media bronya bosome ne de to so aduonu ba ko me bebodwa trada na de amode dum yen no ye de ama ekrafo na me ba na me say se ene de se and so Modia Mana Proso, everybody won't shram. Bible see your who perform, everybody will be shram. Some of who perform, everybody shram one Mokassia, Upper Pumps of Mokassia, amen. Neesika, Nea Sumasua, Ubetimidia Ba, Avensu say, near maybe answer ye, Tisamo, any young one swa, Yebeji, Muamu be a fear tremono, and what answer dear, Muamunim, Sompa Achedie 2023, Ebusia 4, Yafaya Wishim, na proposi prepa obodu ponkomu, Yenyankopon, Obe ye, Sompa Achedie 2023, Ekuna 4, any Enyankaneso, Womu Petiti. The Reverend Etiti, who have we say, a syphilis, hepatitis B, chlamydia, and now do son of them mushi show, and now stroke, and now say kidney problem, now man as yata, and now what safety, who go fear if you negativity, Miss Siro, and know how to work sharp. Dank natural healthcare complex Abamam. Miss Soba Dank Australia, your machines are would draw. I had before you preview. Ye Uba, young fear don't count. Machine and the back say, you pass me if you draw a man. And I say, I only pass me in a day account. They will do suit at a share the Mawa, a 200 hotel. Miss Siro, who will fear ends now. His screen is with numbers live to faces here. They should be covered Dank natural healthcare complex. You bet 2 years I'm a water. Dank natural healthcare complex. I'm to feed. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemmoboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so
yale korankro ene da wo so wotɔne ayento ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana court asɛm na sɛ ɛyɛ die yi da fam so ama wo a wo hwɛ me no wo yɛ nhyira dra ne odifoɔ Samuel akwankyerɛgya Brakasa ya duaba won so a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako fraduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum wo trinwi mu ayaha ana ebubu dandruff etete wana say ya pend ana sa natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani prekese wo dware wi a na wo kekao ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana sohie ahwiagu wo ho Alison ointment minia na wonso wa ne say anantam proye unamani totodie wo hanu mu aye nyina ene Alison herbal soap fabi cherry wo Alison herbal product Alison herbal product a free Bristol AY Ventures in Sudie ebi o memu drugstore pharmacy shops and cosmetic shops ahodo nyina mu wo pane dodo mu ana baby search asem a 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison herbal products. Abusian Chemfa. Okay. Yamashafo ani atiefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum sompa Asem Mpe Nipa no. Hey! Asem aba na asem aba nyina ne se asanteman entidi kachira obi no obi so kachira obi se sompa Asem Mpe Nipa no yaka ye ho otententubafo se ye boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam form ode ye wo ba no anya atrase omanfo ebeka ya enrada ya tabiri asem bi to ya proso wa bra brantie wo tuo serebo ede ebeto sompa Asem Mpe Nipa bedwanim se woni ababa wa bia bobra asidan ede ebe na sie awadegyaye aba nanso so no oba no se yentomfie no na enkoda no ene bema no so mo nkoda hiu so mo nkɔ hiu na ye pusu ahoma se ye ne ababa wa dosi amankwa dodo no afa no na amatiwa ebedi nkomo wose gisu opia bonten na woni yedi nkomo akirei na ye ne no edi ni nkomo no obisu egira so a wono no etwetwe nkomo na wo ye na adwene se woni ye bekasa ene yeso ye na adwene se ye bre no nti no ye ma no enye ne ye tie wowuo adie enra ene ye ba betie enkwande eno ti awafo yi emienu anyira agye wo madwa ene asembesi enti ene no enya asem ketwa ma papa memo wakwa aba bibia boko die kama pa bibia boko na enra na so ye frɛ wo sei otuo serebo ene so ye frɛ wo sei otuo serebo no a papa enra da ye ne wo twetwe nkomo sene ene obi etie bia wansam no bono tofa efiri se dosi aba na onyia no kama pa ba se mo America ne se amede bi mo se me ne aba dosia awale yesifie ados wasi e ton fie no mi wa case na akọ Central Police Station da ye ko ye no asema police pedi ne ka kire twa me kakra bi na me ne miso drink ntwetwe komobra sisi a
miso drink no anom de ene edamuni mu ayemoton ahoden ewom sana 5G meza no eno so edi dwuma wachi bramo wachi kase wa bra wonam ye oya no se unya 5G meza no bia ebeboa wo akwani asa nyina so odofo maka ne da bia se ship we snap ene bible ba ye no sa ship no ene di miso drink ene 5G meza enso eba ye apontro abedinto no ayiyo no ye kwani kope miso drink ene 5G meza ni bi na ye mfa ensevu ya hoho kama manager Daniel ewo ehwan overseas 21st clinic kokwa ubenya bi ato sana bikan supermarket abawa sister sewa ewo anomaji post office okwa ubenya bi ato ho abuso papa mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa yakoto mizo drink ne 5G mizani bi na yemfa eni yejuma na Sachi Enterprise ewo asafo binchi one via pika park no eni dinhwe ni mu yemfre na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuachiri kompele limited wa poya mantemu Eastern region ona wo ofuase ayire bi ni wodan nyinada entwa woni entwa kwa kuachiri kompele limited ubenya mizu ene 5G mizan bi ato yemfre kwa kuachiri wa homa trufo we so 0243329414 0243329414 KF Kinju Enterprise wapama ngwa brosanim swame yan wo yankonye koto mizo ni bi ewo ho ye benya bi yemfre wo mo ewo ahomatrufo we so 0263752944 yanko pama ngwa brosane ho na mizo drink ye benya bi ewo KF Kinju Enterprise na yene ye papa otuo serebo na etwetwe enkobo otuo yento aso ni tio Inti Central Police Station penino eka sadia efie no won police for police ni wonti bi ka say wo jira so ba say ya nton fie na say nton fie nti efa case ni dey enko court de be decide say e bi ton fie na say be che bla metra Ghana asa abru be say 2 weeks abusuafo ne ba be hwe da adanya Ghana ha na ote da me de ne mafiri akwa Abidjan okay ha nti metra ba say 2 weeks abusuafo na mama e ba say efie no yeton ye che enyeyi enti ebeton ana me oba no kwara ka se ebeton ze fie no no yiri na si ye ana o ka se ebeton ana me se ebeton enti edanwum you pacho enti that day na nwumre ana me friend no wo fa de ka kira de se efie ne yenton why me ne wo nkola me yensa ena efie no so no me be chefa wo mu no me sika me de awura mu na sa ba se yeton fie no a me ntimi kwa akonya baby sa en kusifia na se bibi sa the best ya say court emeche fie the sitting room and me menya na de wono ne chefa no opa wonton ma ante won hwe kusi say last year bronya bre me ba Ghana me was ada bre bi ba be ka kire me say efie no opese obi aka kire say ton ama me ne kasa na me de me man me ne man mi no e kire e na no Monday ya did didn't have me the bad. Now no mind me was that obi abase efie obosi eton fie no ka say woni akwa ka so ton fie no onko no be ton fie no enu nti na me yes sa de aye ko aye no ti say there asaba police for the car no so wa nti a ene be gina mo station be TV stations kakraka so ka kire say opa yenko court the court emeche fie na na say obeton fie de me de be chefa de me nton fie no nti obeton ne chefa de me ni case je say o ma no te hen say me ne wo nkola na wo fie o ne o ma no na mami ti wa so we hen eno wote bo hye anti ono say de on ti fie ho bi ti wo na o ti fie ho say be ti fie ho na no na wo kan sembi se eduru baabi no se de wo se etempente kwa wo plot no so no wo kona ba eduru baabi kwa na wo yiri didi watam no awote tim ho bi no oba wo be yi ano se na wo so yire se so kwase a nya na aka na no se e frere se e de atem didi de enye ene de maka se ende obefa wa de abo ho ende obende intimate me issue no me gina mu ni se fie na asema police penny kan ya no se wa anti a stella go be se wa ya da dwen se ye ngoto fie ya court ana se abusuafo ni me mabusuafo ka se gu microphone me mabusuafo ni ono abusuafo ni agina na se ekwa bia so fie do bia benya ne chefa no a chenti se me pe na me chefa se be pa meton me pa so me metinem
to so power on tongue internet de mimi ni case bia wo se sia no awade no eni ho bi mo agu e wa husu awade foforo me mo me de wo de men san bere me ana chese ho no de wo twe wo bi o de ni wo bi so awale o so awale o me de me awale pani yenko plot no to no so ani fie no sie ni so wudu sika kase awuram pa bi sika de bi awuram oba no so boae se do de anya bia kro no aduane kra ma me di kra no amfa se ne de ye nyina na de fie ne ye de na den na chinchina oba no peso ton fie la eno de oni ni woni ni nyankopon ntem asem mementiasie papa aden no peso ton fie se wona o manete ana kwala rete bo me ba o maka ni aso ska kakra wo me ma yibi ama mo se wo fa nkoto kan ni amfa megu prepaid so na obonya dey na wo ba ba sia uti na ya wo yire no obehwe nkoda no me pa che ma mi ti wa ya obehwe nkoda no enkola nde so ye choba nti no we friend say penny no to da wo ko no ne ko ya adwuma na keto de to so mi no ono so ebi wo ha do a friend so wo ko bosen nti me mo ne de me ada na ne se keto ade to so mi no me ni no wo fi eno ada wo boku adu bebre eno na manfo gina so no omo kura se ada be me wo mre dodo duru ba bi kura no so yire no so kwasea duru ba bi kura no se wo yire ne so kwasea kura na so dia mano na so didi na tem sa ateni de mintumi nka wo yire no no otie duru ba bi kura no wo yire no me ya chiutum enchitum no ye hwe hoye what threat wo yire ne se wo de wo ma bebo no pen bla ene se me woman no me ya se bantwa anto bit friends so last year me free Abidjan ba na me wa na se woni ma ye kasa ama ne bo medua na bla kasa cast story na e be what too much wo bo wudua e bo medua na me ba Ghana enti me ba Ghana no edua ne yadane o yadane dada okay enti me ba Ghana no e that day na be duru ye no na toilet do so na ne wo mesi wo and me pija awo man and na my call police station and pija awo man no e to twene ne kwa na no and offer police for say me the woman e tu pro say mbaba be ku no okoho ano wa police for the number no dey wa police for the number won say na me be ka say anytime bia no e bi wo ha no aba wo be da dem kra na police for aba fa say ai wasi bi meku no Sompa enti afẹ no be free kwa so abedru aduane me di ye that the border so aduane me di ye baga na scam ko ye no 10 cedis because that I compromise police station ma da ho ma ade echi brother ade de call central police station and me bo mama no so bo na ma na papa do say so wo say wo so wabo so say wo te wo ka say wo mo ela me ka tell papa say asem o ma no ntime asem hyem so ntime wo ma menka ena me ko start ka say de tia wo ma na de tia wo ababa wa ye say ni nyina afiri prot no wo hene ne dis pipa na ye de ama no ena ne tem bia no wo ye bibia say me nye hwe kura no ena so wa police fo wo ga na enti no bibia na wa ma police fo ye de ababa be chime ena me ka ma asem ye de e kire no ena mo se sa dia efie de o mo de o ntimi ka se ye nton fie no anaso mo de police for mo si se ti be se fa kokot baba o de papa de kan wo ti mu bi ne bla pe ne susu ti mu bi be to se ne me hu ohwe enye atosu mienu Monday ya ntina ma me ye de be this case ne de ebre mo se mo ka ma asem ne o yiri wa chi wa tum presen 3 times what dem wa ma de a chepen ba ko the first one ne ba be didi matem na me bo no ana eye wo wankasa wo ba wo no ba me ma hwe no ama na nyame na che se wo ba no ma ba no ma wo be didi matem na me bo no o ma ya be de e be che me o bo no ana wo tia no me bo no sa kwala ne be didi matem o bo no ana wo tia no me bo no bla me de me ka se me bo no enti e ba asa no o ma ya be che me de to su mienu eno u di matem wo fa di matem wo di matem wo fa di matem atem didi ni bi ne sai as I best 2019 na 7 de me ntimi enye me wo ho me kohwe madam fu bi we nya me bua na se ya amponte me kohwe me kwakwa da because na man kwa koduru ntem enti me kohwe madam fu no yale me baaye me bebisa nkwala nse o mo maame o mo se o mo maame aye de api
ana jam me ko da de me da ho sa na dwo be say 11:30 to 12 o'clock ne bob me prum ade ya no the box dika ana t-shirt ana me say better send ya antwe statement ade a chi ya was say the be ko central police station no aka che say me si meku no Abrami wa me kan tire say me meku no chese kum no na da bia do beku no e che o yiri wa bo no pen ana me ka che say 2006 de tia kra ma me bo no na wo se me ba Ghana wo so yale na me ma oska na wo de wo so de wo bo ka 4 million na me minister na me ma 3 million na me yes sa dia me no beda no and I'm fine say nyame ne no kura anim eno me ne extra gay one tia for no nti no person no beda oh sa na person kire I say dey say me friend say oba me dey na wo yare no me tua sika ma wa na say me no da na so de me na nti me ne strike ada wo no yire no da je say wo tua sika ma nansa oh say sa tam no na say me ne say wo yire no wo charge wansa na ne nada oh first dey wo kan no first den dey nyame ne no kura anim na me say da say ebufuo ni nti da say there be just baby am this guy man say no so yale nya say bia we charge no wo charge me ansa me nada no so yale ana me tua kan na say sa dey a be dey me ne beda nti nanim na say no obi o yare de ada dey so no bla na ne ho ato no ono ka say ne ho ato no na wa na ehu say ne ho ato no na no aduane ko fufu ama ya dey ya di fufu enti no say ja wa nya wanum dia wo nya wa ya ase de wo yiri wadi di na tempen me wadi me did na tempen ono so didi matem said wadi di na tempen ai ono so di asem na aka kire no era was be ka kire de no asem na me ka na wo so nti bi modin no kwa di na me maka kire no de here a nti bi modin say o ka kire say enen no bi tie bi o enen o yiri number say o ka o se be kwa se ara me ka say o ya sha woni eti asha wo sebni mu anaka otua ne hospital be ni ma ka akopene ne nada no be ba cha say me ne say na wo kopeno ne nada ansa na atembidie no ba na oh sa bre kwa na say be kwa ma me ka no mama di pa e dey apara cha say bibia ni wa nka me ntimi me ba say hospital be no me ba betua wo de me cha say me say be friends say bibia ni wa friends be me nim say baka asono say baka say tia mama nipa apa edipa apa cha wo me ne ababa wa case won ebu otwe hunwi oh ma pada cha wa pa 8 good years the last year and the men say be there ebre me nti so wo wale dia ndi esese so be me ma wale otu osrebo abra wonne maami tiwa te hono na awade mu nsem te se ne odo wo mpa oh ene die nyame ne nokura anim rumba bo nwum so odo foforo de efe da wie nti se dia beginning se de na esifati rule bibia eye kama bibia eye kama me be faade se me yere no me nua ba do no me bibia do no because minim abusia me ko fa na ye dey efiri mu enti me ma fa ababa awa we anye basa Sompa FM bibia wonim ono susu bibia me su minim a che so pe no pa na be pe no se ekokoba nse bibi nti oyiri onware na so da so pe wa ka so pe no papa me nkwa so le but me nti bi nwale mienu se me no ka sese ya baka so se ba wale a oba nsusu ti fie osisi ya be ba wa no fufu amamadi fufu ndi obepe o na santini be no mpe fufu otu osrebo ya semu edi ekura so ya de shidi papa santimem bemena sesi yi no oyiri bone be pa na ne te ya wode ye wo ya pa bode ya wode ye me ya ene kwa papa na meka se be koye ma anu a wo se be kwa se be keka ashawo ni no ene na fanse gade kwa na meka se na meka bibia se kwa se ane de wo start ye ho se wo ye adwuma na wo hu sika ni mo ne de ebuo de wo mfa me nye hwe wo mume
susu no nyame ne nokura nim na adwuma ne twɔba ya na wo ye yina ne dwetre me dia una demand mi sika ana me de ma me dia one at the man no awodi ade da hot wo fa ya na ene se sika me se me sika me de born akwa man wo de start friends twɔba no nti be ba me hwa se ekoso no me so be di me sika nkasa e ma no 2011 as a 12 me ba no 10 million say on fa me adwuma ni mu nti the twɔba sika me kwam no to sribo me dia Sompa FM. Okay. Kwamna pensuo bi no me basisi a wate 21st clinic sciatica expert ye konya kotu sciatica yade na se a 21st clinic kutu 21st clinic na ba ye no ma Ghana fo ni wiase nyina hu se yade bi friend sciatica a obi antumi nyi ho achi ni sa sciatica yade no eso sisi fa usire mu na kokom ekosi na ase wanhwe ye obeka so atie duru so na ase obi atu adu ye papa 21st clinic na tumi asa yade yi dodo no a academy na no wapagya wo mo tumi eko nyuma so a omafo mo piafo se 21st clinic kwa yade na 21st clinic se menka ncho se yade bibire bia da free trinua no kosu na ase brana kache brana so ye obetu ase na wode amawo wode bibidro so ene tu yade yi ase orofo ye kwa 21st clinic pa dia laboratory ne scan fidi ahodo pi no a ena wode obefam abaso body a wagye no eche wotwe ho nwi wode bibidro ena sa yade no 15 branches ena wo oman mu ha na kumase ha de alpha road nchemu wa twa overseas ubehu 21st clinic ho council quarters called Johnson obuase ho domi market enkran ena make sunwane kranza tachiman 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 Precare Precase powder enu ye PPP Precare Precase powder orofo Precase dua no medical catchro enen koda na nem na no mu busebusa mehwe Israel ene Ghana kwa na Precase dua sie na Precase dua no kro bia bisisu bia no nyame nhira ene nyame nsa ewo so enya asem keto akora aduane nyuro ahodo pi eno twetwe ede fra Precase no eno ena ama Precase powder no omanfo edi enidi akire na edi ehim na etu yade ase no immune booster kese pa yade bibire bia de wo nipadua mu no se wono Precase powder ebetu na firim na empo akon atia yade a abetra wo nipadua mu eno ena mekanfo ama wo ne anwumere odofo animia mojawie no opemfo no odofo wanhwe na wo kwa wo so a na wuni moja na ekwa akofa nsensemabo ye fe won sa no ye fe wani ase eho nyina to ho ya ye no Precase powder ni bi na ya wom ye nya moja na nyoma enkonkan cholesterol na jiwu mu nipadua no afa untinum enyina sisi ye no Precase powder said ye wakoma bon enye sugar level no so sa wobo heba ena sabre ye koda wo mu ewa adoato adumanu wona babua yen ama yenya Precase powder ni bi ye mfre wo mu wahonoma trufo we so 0249761508 0249761508 ana 0257472506 0257472508 eye PPP Precase powder yenko na yenko tobi eye 3 herbal center wode nupapapa bedwaso odofo koko ye yade bonyo etwetwa so eto FM to say training o trans ye kra na nim guase asade man say o trans na sa cheche auto a esan se koko no soso ntino untimi fa to si ho na wo yim from abone o bankoda betu din adwuma wo mkura wan hwe betu din o efri se from abone no doso do eno ti che ye kwakoto adro ade atu ye koko ase a 3 eco capsules koko master usisi no a eche nyina mama na akwako girem koko na yesa wani so ye wisi wo posa udwade a wo ho ye ohene koko no enipa bibre bia da udidi ko yam ka hunu se koko ewo so mema no mema yo na atekofo nyina no eye koko eduru ba bia uja na ne moja efrimu ba orofo yen koto 3 eco capsules koko master 3 herbal center wono ena de sa duru wi abadwa so kolinaka ba dani heba misti heba ni apidank ye kwa yibenya bi ato 0546 107 0546 107 3 eco capsules koko master papa.
Joy Cam Roofing Company Limited order for a dance ya blog no ucha cement bekomu no enya asem ketwa yenko Joy Cam Roofing Company Limited na yenko to enchanse papa emfa emoye danso alozinc ewo ho self lock IBR IBT irota and metal trashing and no ana the border so he sata no the border so nsu to awonte oda de Joy Cam Roofing Company Limited nko na wa carpenter for wa quarry ewa carpenter dwuma yonimu esan san chance no bo den na ye papenti no pe carpenter ni papa wate Joy Cam Roofing Company Limited obema wo emerante ni bi no bodan so e di amount tachiman akra sunwane wa kumase bogatanga kwaso kaso tamale ye benya Joy Cam Roofing Company Limited no ma boye amya boye dan so no mo bobo so amana ye fe na edan no enso agina brane fe ye fra Joy Cam Roofing Company Limited ewa homa trufo we so 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 Joy Cam Roofing Company Limited and no any benya and chance papa near the abo ye die so Elisan soap and a sabri make for na mediamount Elisan de and no abagaso na the odiabano ebini and seminano or the ultimate abagaso san or the enkun aba Elisan say wusan in lupa ho anan and seminary ho a emwa krakrakra or for a dru baby out to say no bi agugu ni peduem dru baby out to say honam eyinka na dru baby so out to say skin diseases no emwa ema we de ento so oba say wapamoka ba no atwa akire na tum say kro na agugu akire ho a enye fe krakrakra eno te Lisa say wo de semina ba say unya semina ni bi na wo di tware na wo de sresre mu a wo we de no ebeto so na ha tro kama o de Lisa ontiment so abadwa so eduru baby empompo esisiu candidiasis no eduru baby a wahye eduru baby ekuru atoto nyina no ye fa Lisa ontiment no bi enyim ne kuru no entumi enwu eduru baby a woba woni monyam enu trinwi na o trinwi no ankasa no ehua wom trinwi na ankasa no eduru baby emu eyinka trinwi na ankasa eduru baby so na ebubu eye Lisa pomade enku no ebetumi aboa yi papa ye fa la Lisa ewa homa trufo we so 0592 145 024 0592 145 024 na yenkopenku papa ene Alisan semna ni bi na yemfa enye ye widie wie cho up electricals ye konia kotowo ya ye de awoya ye fie padia eye signal cable ena mekanfo na media ma eye kopa wo ya son ena signal cable jo up akofa ba signal cable no eye Ghana woda no ene hwe ye ene de ye signal cable no eno tumetumi asisi pepo na anwumre se wo ya we eye Ghana wo ya na omanfo ni mi dia dance say fire service for nwen no muti bi ache ni nyina say woya papa abadwa so na eboa ema omanfo edan entumi enhye no signal cable eno ti na fire service for no wonten nwen ni bi Ghana Standard Board agiatum Energy Commission for agiatum electrician for so agiatum and the wura for so say signal cable signal cable upebi ato ewojo apo electricals ya kwa Japan House pizza tafamo oni empty abrosa kese no ene di ehwe ni mu RCC taxi run denyame yenkoto signal cable emfa wire dan ewojo apo akache yemfre wo mo 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 934550 0543 934550 a signal cable enodo for mekanfo na mede amount enunti ye ku akoyanim asisi samapo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye pen pomasibre na ye de asan amount enunti sabre otu osrebo wasem nyina ne se edan no odi ompese beton na yenchim na de chefa obeton onton ne chefa obeton oton me chefa de menton because IJBR se me ni ba mi fle busuam intinos me chefa no me de bema mebusuafo se me ni ba ede nkola so ye nti so no wa anwene nkola no se nkola wa nti yenton fie ne de a me de yenko che fie no ena se single room no kwa sisi me dem no a na mba se me ne ye me dia me wo se me dia me people da so ena no de me ni ase de aka bia asa abade be ma no so ye be bia na so no ne saka no ne de na obeton ano aton nti na se mo da no nti me de
menini ni ayi anti fie no a problem anti na be so e wo Ghana anti na asem da okay otu osrebo ansa na mekọ yire ho no na wabamu no oye bema bi a woso wa oye ni monyamfo mame musa wasemi na yima no wano oya kakra o ta di matem oba be atem aye wo yiri wadi di na tematem bi a chesentuma primu asem wadi di na tempen pa bla no die atem di de wo ka so me wadi wo bu saba sa asem no be 2 times as 3 times we di matem so me di bi and no die me kan kire wo se wani matem and me so me ni bi o te de be kire ase we di matem so me di ni bi enti no probo ase ka me pese me bon ni bi kire wo se ye woni a ene die na me ka wo se me be ba no kwa me ye be frey ene die asem bi a wo be kan ni bi a me na me kan ye enti me ka kire se ejem na me kan me na me kan enti ene die enye no issue enti na me buy studio wa ene se me die se me buy 3 weeks ni me frey bi yenim se enye noa na mom no twumadie we so no ye tretre ye kyerɛkyerɛ eno tie ntumi ntu agyan ema bronkam ote de me kan kyerɛ eti na me gina ho busa se du ba bi wadidi wo yire na tam de no aka kyerɛ ye wo ya ema wo gina so ye sa na wo yi ma no nye za no okay enti no wo de voice message mami ti wa me mo akwa aba ben microphone mami ja bibi aboko de yankopon adum ansam a ukunu dada eken ogene sai bipacho enye no kre kasa den enye no kre wa na asian kata wanimo ade na asian kata wanimo pacho me penisa sa na apeno yentio because bipacho di enti ameka se enye no kre ni se ye nyina na yete boni bia ni entem na wokọ ebijan kwan so wa bedi days wa oko wo me so me ka cho se me woba me ba ne papa ewu enti uko hu akra ne papa na wokọ ebijan uko hu ni poster tare dan ho keti a na wa frame me efia na me say yes adai ena me say adai say na wo be ma we na akofa no na wo be ma we na me say be ma be enya sapon papa ena me say adai wa edai na wo be mo ya nanim say wudini be mo ya nanim say kromfo ya buru na ma nanim aye say ene na wo kasa na say wo fi akra wo ya asawoni o ena me say wo ya kwase apa fi ne kro frame biem satam na wade na gu ana debi na satam na ne na wo sei ye wo ye nyima wi miensa na wo kono no wo asewa na asimbie ni ho mano dwane mwadi mikro to da na wo kwan so am sore ngoma bese no miensa mtimi ye dwane sha wo baagi mse de be ya fufu no be di nye na fufu di anaje no miensa be de wai enti me timi ye sito she ne baagi me timi noa adwane na me ka benku no matsegu ne baagi mse de be ya obi didi wo kwan so kopim so bedu usi kwanza se ukona nkudu ya menaye onto se ubedu no afefe medru msie de nyame ase makoda mami tu abi wanum kakra nyentem enti mi se wo ka asas mi se na mka to se ifini cream frame bi na shawo ni de ye friend sa enti ukosie mu we bijan hwa na ubai enti ubai na so ne mebeda na mso mi ya shawo ni ntie ne mena na wona eti obromia satam na akola kita ba ko damenchen ketri no se akola nenti no akola kita we se wo patam tokwa na ka we kura nya ware ho se wo beja isa de na wo ye na ade echi na na no person no danti na kofa abro no ba ye na na de na so mfa man nyokuru acho mi ya shawuni ashawunu ye wo ya iti mi na una enti sanu enti obo me sa onto say wankasa obo yenso ye ho yenkwa na ehye ho enkola ni hwe tv otu nkola ni punum ena bebia me da me ko jase me japono na to no ena ko tale punum na chi sei na otu o tale punum sei na o katum ti mi jare mi bie ena me katum no tale chi no otu mu no desafone sei botum se de ne de besi anajono ma no timi bomi ano de ade akyekyere bi ti se obekume enti sa de ne ko so a na memfi no
wɔyɛ saa de no yɛ adeɛ kyɛn no ɔma ne baage so no ɔkɔ nti wɔyɛ saa deɛ na nti me sɛ ɛkyɛ me deɛ yɛ na memfa me ma de bia me bia me check date ni ade nti wɔyɛ saa nneɛma no nyinaa to aso no ɛna afei deɛ me yɛ ma kyerɛ no me ma ne nkume no kwasɛm sɛ me hu na na me yɛ ma hyɛ me ma ne nkume nti ɛte saa deɛ a me so ɔba saa me reporter me akye no because me sɛ na ni da na ho nti ɔbo me no anadwo bɛyɛ sɛ 12 na me so me fa police for adeɛ bɛba no mo bɛfa no enti anopa no ne nyina ne abusuafo no kɔhyia hɔ ɔmo si yan wo yɛ nipa bɔne ni bibia bɛsi bia na abusuafo blame me ebia saa asɛm esi no obi fɛ efia ɛyɛ den efia den me sɛ yɛ mo musa asɛm ansa na maka ho asɛm ɛdɛ minim nyansa na me fitia na me yɛ saa deɛ no bisa wo nyansa ɛyɛ den ne ba saa mu musa saa deɛ no ansɛ mo nyina mo bɛto asɛm bi de me ne abusua enti me kyɛ no first one ɛna me wo ba Osei fie na yesi ni se me ba ne bema obebo no me so akra me ba no metimi ato na atwene enti akra ne ba fie ho obe na otesuro sei na obechia ho ochia ho na osane ba me ho odem ye odem ho anu obewura ho adan an makase obe fie ha mebo na enye enipa na akasa akire me ka mebo pa na so bebo ne se wa ye odem akra obe wa bechia ho ede ba asem ede ntina bebo no no kwasem say oso akura ni bobo no popo de ne sesi ni hoho mu sei e me moje eye wo ba no be pachoane ni moje free ni hwim ni nanum enti ye rase de ne call hospital na o mai card say ye fa ne nko ye fam na police station ben ni me tin e sade ba ade beba asema mi ke police ni panya no ne e fa ne mama Regina enti ade akye no msi yemfa asem ne nkokọ enti ebosa enkola wo mu ne ade no na abusuafo na kana megya bibia manaka na wode nsa akọ abusuafo se me onware me biem abusuafo enye nsa no o se me nware ni biem sa 4 times na abusuafo edi sa time so na wo so onye wa adwi so begya wade de bi se ya asem na aba enti efiri bra okohu poster no a o ka so ya hyawoni no efiri ho ba nyina no de na wo ne na wo menena na denti ono de borongo ana na obobi ejo ka se me ya shawoni na obaye we so wode mbeda me se menene na no ene e boro de na me mfanya hye mene me ba no ba metu a wonne menya adwene se eduru ba bia ya se kom no ma mema ni bere eno ti na na wahwa awoso boro za no papa enye sa oyira oni ni ti sebi so ka so ne beda na se sebi enya akasa kasa nkra no say ontimi ne ona itu be for so ne so ne beda and now because of that into be bono and e sa na tie because enye de bia na woni pa be kasa obitimi aye sa de no emi ye ejuma mi gina ho fitia no pa kopima nyumra me po ma metu aso kasa watwema adwuna kosi so na chese ukunu no ya no wode sa de no tata wana wo ye nipa bia opema nkasa meni se nye ma asemu wode sa de no tata se ni ne ho a ne ho nto no because of say obe free obe ko kwan so obeba obe ko bia obe ko ne nche bi oti ko di 6 months 8 months 9 months ne ade no ma obe ko ne nche na ayemo ade ka se emfa yi nka asema ma fa biye ma papa oh wasi emfa de nka asema ka se emfa yi nka asema e ma de se bi wa fa biye e ma papa se mu ye twi wo mo danim na me de ka ma kra me ya ase oh papa mi ntwa ntro nyame animu da me nye bi da wase ye kama de ade yi wa fa biye e ma papa e wo Ghana ho ana Abidjan ho Abidjan ho wo ya ase pacho say me ya ase ma no etu de nsa ko mabusafo anim se won ware me biem empre 90 de to sunu e na me wo fa se won ware ni biem afato ho na me wo fa jensan etu obo me ba na e ko ho no me wo fa ba ho no sa abema bel krana de bia wo sana asema me wo fa kan ni nyankopon ye me dance ni enti e free police station oba ade echi wo fa mbeka asimenti ameme ye be ma kankan meme ye be ma fo nam sise obi kan asimati ni me wo fa won kasa asem na echi wo ka cho say be ma be na de bia kasa wontimi mmene asem kakrakra agi se bibia wo tietie mu asema papa ne kan ye no wan kan cho say wo ye be ma fo na so ye be ma bia wan kasa asem mfa nto ne so wo fa kwase ejimi na wonimu nyansa no wo fa na ne ho kankan no wo fa na che say ensem na etan
Ukunu na no ya na. No de ti ono. Afie. Ukunu na no ya. Pacho na de ti ono. Eno mo kasa no meti so bi kase. Na no be ya. Nti ehyeudie no mu kana sa ukunu na no ya on. Ade be pa na ukunu dia ye wa ya pa no a mpanifo entumi anka ma wade agu. Papa ba o pe no betimi agina ho adidi se bi ne maame atem timi ka se me maame anu ne ne tekremetem se bi tweba. Hey! Wonu pra de wo ye ne recording. Ma afia wo sesei o kan sei. Wo se ukunu otu osrebo wo sesei. Eye wo maame ye na ase. Okoye wo ho ade ma no. Me maame. Ade no ka kire no. O se ne tekremane na no otem se tweba. Oh, this was three. Pensuo bi no mamemra. Asem wedie anu den. Asem wasi wa santimem. Hey! Bema kwabrane. Etie no mo ya di. Wotu osrebo. Panipa. Me pa acho. Asemi me pese magie die. Eyampa so okan. E friend say, waka me ne say. Beba. Beka waka se bi e hye se ne ba me two shares do so. Anya wona me busa wo. Akoda no de se wo hwe ya. Wo ka kirem se wabu akoda no. Emma sabia ku sabia nyado. Kwan na kam me pese ofa so kan wan kan sa. Ka wo ka se wo tia no kura no a kema ba form punishment no ke ba form. Ba wo se wo bu no. La. Na what me adidi wa ase atem asem kase sei. Eyampa se wo kan. Menese wo ne maame asema waka no atemdidie no ya baza waka waso maame no wan oni maame na makaka ka kire maame ko adu se ye friend say the friend say ne ketre back etebisa de tweba na nya no so na kan ye ela be kire say obapa asemi na wo na wo ho wo sente sa Papa recording or ben microphone mama. Your friend say blah. Eyampa. The ban no work catch say be. Me say tremo to sebo. SND ye wo ye no video no kwade me say obebe ya wiki ya obebe ya no ye sade no. E no didi wo maami atem. O say say odi matema di me wo fa atem wo fa no ho kan ti say wo sole wo nwale wo tisrem ho a. Mo solo to ma me hwe sa voice me hwa de. Na me mo sa voice ni kire wi ase nyina hwa de sisi e. Obi wano na asemfo bi na ka kire nipa be se ne be na aka school no was mada odi akola na akọ baabi mi hu akola no ana me de report ma police be se ne be na ka asem ne bi no ba na una asie se so for ma na ketre ma tem se de trebe table no et last year ko of our asem no junior ase that day no be say me busa akola no be junior na ka be camp de akola na junior na nche and the man say baby a wo ko say da wo ho de amenko we yosofo so payfo ba we adebu mi no be na maka bubu na we yosofo kan some to ni paso sa gas last akola na some kan last junior ba ka be business say be dika busa ma me ya sa akola no wo de nche me ka pre nko akola no ho de odum be ko fa be ko bi wa na kan sim Dear, so me magazi wuni me dada me no watra won kola me ensa wuni mi su ne me bai ate biwa na kan sem for na de chire nipa so yo ba go and see so busa wo de wo busa ma me oba no me ensa me no wo busa oba 10 gram ano ana me de report ma police ma busa de be na kai asem ne bi no ba na wo na asie se so for ma na ketre ma tem se de trebe table no et last year ko of our asem no junior ase that day no be se me busa akola no be junior na ka be camp de akola na junior na nche and the man say baby a wo ko say da wo ho de amenko we yosofo so payfo ba we adebu mi no be na maka bubu na we yosofo
kan nsɛm to nipa so saa nkasa lasa akwadaa no nsɛm a ɔka lasa junior ba ka be bisa no sɛ me di ka bisa maame ya sa akwadaa no wɔ ne nkyɛn be me ka pere nkɔ akwadaa no hɔ deɛ ɔde me bɛkɔ fa bɛkɔ. Okay. Otu osiribo eni ɛyɛ ɔne a. Emene. Wo na akan. Me na me kan. Oba pa yɛn to aso. Eno ti no sama obo akla na ba sa no. Ye che no no. Eno mo ka say onye se onye biem. E ma obebu nkotodwe pa akla na chew. Say I wonye sa di ni biem. Eno so onye biem. Eno so onye biem. O eni gina ono sapon na ne kwase ne papa kwase ne papa jimi fo ne papa chese o kan sem o kan e su nti wontimi mie wa no nka bi oh enti sa ne mana koso a se obesisa obesaba ma hwe no sa on sisa de o ya no ye. Okay. Maame ye ne togbe haban keke twetwe nkomo emra sesie ye wie ye no ano na yakodan no so na ye hu kwan ye befa so wate ne me ho afo papa me ho afo keke enye asem keto ye ne togbe haban keke azigbilibo so kalu ye ne no entwetwe enkomo kama simadu so na ye mra sesie ene asem wada proso no eche paw ye ekobani se ya nkwankwa omo be wade ebede no mo nyanigye ebede wo mo nya do se omo be ka omo abom sa wadefo enya asem ketoa wei ene sompa Asem Mpe Nipa no ye yotententu baafo se boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom ni nyina ne se enrada na ababa wa wei na woni ho eno ti no ene ena ye to yansa efre na matiwa dodo na afre dosi amankwa na ene ono so abeka ne side of the story enti ama asem no ayabro ho sem ene asefem sem eno ti yenne togbe ahabai keke azigbilbo so kalu yene no entwetwe enkomo sima eduso na yemra sesia ye obi katra santeman ye wobi kire asanteman wei ene de manfo agyatum sompa Asem Mpe Nipa no ode na ode asem enya asem keto akra togwe memo akwaba boko bibia boko togwe ene omanfo ebo wabaso ene amanfo ebo wabaso papa se ka sunsunjuma pa dia kemetumi akase asantemam ni Ghana de etogbe haba keke eye tetitia do be dwon me nyome se ka sunsunjumam yentia haban na yemfa kanipa na susumata ne do ya de danoso no enkonu ya danoso enso de a eye togbe haba keke me na meka no dwumade we so togbe me mo akwaba yo papa togbe bibia boko togbe medical kan amanfo bo abaso fi se ye ne wo start dwumadie enche nanso so no omanfo a omo eho towo mo ewo wakache no ne na dance die bi kura na asapie no ene amame ho ankasa efemfem me ho adwiri me enya asem ketwa papa no a na ne ba entumi nkasa no ene menya ko se akoda na tumi akasa yeah mame dika achia nananom ne apenifo mechiamo medi ye frame togbe araban keke aziblibo sonkalu kagoka from Benin sebi yani na ye koyishu na ye kita galon na se koyishu na se sebi mene uko na se udie no watu mi anya nsuo no bia na me nya nsuo no bi di gu galon mo a na se ye fa galon no di tufo mu a obi betumi afa ne nan ade abo galon no di nsuo ennem ti apelifo kan bibi se galon na bibi ewo mu no onkasa nti ni to bia man keke ameti hai me okrom ha ache papa na mi change ayama bi se mi fa bread adi change sikan mi fa akuko adi dani edwan akako dada nkrofo debi wonni sika me ne ube kasa boko
na te ase be ya adwuma wo bi nsusu amene wo be kasa boko because tambia no ya na metumi kan se ma untwen se ade no be sei asa na wo betumi ato anamo ma unkotwen se dise bibi be sei asa na wo betumi akokoto anamo nti papa na wo bisa ne ho asem no last week ana me ho na ne yere odi akoda no bai akoda no anya 7 years otomi nkasa nti omu bai no na yehwe akoda no saa no ma hu se akoda no maame no akasa ne maame ena etumi yedi otumi akoda no saa nti mi adwuma no se menimu kwanya be for to me faso di yare di share ne pa ho omutumi se nkrofo adwuma omutumi se nkrofo awasase we so munina utino papa no ni yere no bae no na me kan bibia kire ni yere no na ni yere no kan se ni kono no beba because me kan se this odi akoda no amame na di ebeche akoda no bekasa di etia me kasa ni se akoda no mame na wa akoda no no ankasa ne mame ena otumi ye den otumi ye sade no no kana no tumu sa yes wotinu me omuda ho ampa ade ache no tambia metumi ka bibi se unye soja nia na se ukoshe soja tadia unanti no be kwakoye different eno ti na nkrofo bebre tumi ka se metumi ye sunsun ne ho adwo dabi me metumi ko bisa mame no na gini din ewo oba no ho oba no no akasa ne mame na ye sade no ye gini din no edu anadwo no meko hu no amene no kasa mame no wa ya akwala ne saa no yes amene no kasa me bisa na se na adenti na koda no ye ne saa ena o si ntina me ye sade no ena me si nde cha koda no die na upese obeji nti bibia obetumi agye no ka kire me meneno ade nkobo enti togwe saa no utua no osunsumu ma no na wa jim yes na waja koda no nti no ekweti se ka na wato emunu a divi unyan la sesi no udu bebia de police phone be stop nti no ma la sesi akoda no nti akoda no sesi akoda no tumi nkasa akoda no tumi chedi otumi nkasa na omufa no adi bremi no sesi akoda no otumi kasa ne papa no me ne papa no adi nkomo na ne papa no ho ye ne de na me ankasa no maame so me kwa me ho to me kire se wo ba fidie so yakupon bua ombeba me ho Friday and next week ye de ba fidie so no wa be dia dance yes nti no maame no maame no onwa koda bia bio nti no sese no yagusho yehwe adwuma no ni ade nti tambia no metumi ka bibi se ukoba bia dia sunsun ani beifuo wasase we so obia ni family no mu nti we ya nipa na se sebi wadwuma sei wo bibia sei obi tumi frɛ sɛ ankamenya ankambeba nti nebu so no mi ni sika ni ade mu se ho ni sika but yama bi wo ho a wan yire wo hu a otumi njiwa kasa ho afrimo nti ayama etumi koso sunsun kwan no so omotumi sei krofo wasase we so na nya de kitwa togwe wiase wo se ka onyankopon timi hire obia na obia nya sika kura na so sunsum wiase no yese sesi ano awode a ema no wo a eka akire no eno ena yisira nkasa enipa wabrabo nyina eginam na ekokoba ne se awode ni yankosie ni yi ne kodi baabi a wonam wiase saa so na wonhyira kodi baabi saa asem no te say saa problem no last week no de ba me ho no yemfa no se ebetumi odu anepa be 50 o se obi siso ye apprenti kama na se o siso a oguso nya sika kakra bia na bibia broke no wotino no ankasa no onimu dia obeka se beifuo ena etumi ha me enye bibia na eye beifuo se beifuo no de omo ya nipa omo mame ni ho omo ni hwe ntino bibia na e de hye omo so ati de meka no ntino oba wa koda wuye a
oba owa koda wuye a na de to me free ni chiba no anipa o to me huru fisa de no because se akoda no aba wakasa akoda no aso ye ni ade no de wo ni chi no na chese se nu na ye krata na document na yakopon ye adika nipa ho wasase so enu na ye document yakopon aye adika nipa ho wasase so utino nde anipa bebre omu wakoda e wo hospital opinu mutu be fasade no ato yeto die no na se anipa fru tegwa moto ma hefo ayama to be koso no na nya de kitwo temu na ye de ba wiase no yesa na de no tiu but say pa na akoda mo aba wiase mo anya 25 years 30 something no na nya de kitwo so ho unti last week no anipa wa ba mi ho more than 50 omu ati sa bibisa no akiri ade no yes omu aton sa ade ni na nti omu chance ni na no konkrofo fufu so eba no sa ade a wo mame din na ebeje ye je wo mame din a na ye wa memre bi a ye bebisa wo mame anipa wawu e wo ni family no mu nti no okai ba ko din a na ye kɔ cemetery na ye seti bibia ebetumi aseti no ye seti ho a take ya be 1 week 2 weeks no waduma be peke wasitan be pija sana ade no koye unti no awiase no sede awiase oti no eye bibi na wakasa no ayama bebre kosofa nipa ho a omu nti ase wati dem kan nti wo mame kura na wo di ba wiase no onimu se nya wodie mu no o wakoda no wie no omu kan sen the achira de no yes onimu say okay omu aton onimu say omu di sa bibi sa no ade ye bibi wo ma me krapo no onim nti eno ti na tambia no meka se bibi a koso afa ohun bia no bra na yen hwehwe mu na yen check wa setra mu na yen hu de koso asa na ebetumi ahun bibi a ebetumi ayede aye yen fa togo number no efrisen komo no ya ye de ko na ko hwe hyebirim ko na yen hwe akire ma efrisen sunsum wiase no se duru ba bi no ammo ho gban no anko togbe aba kekewa masa ho betumi akiro papa firo number no na ehwehwe na kira kwai ebebo oye pa 0244 484747 0244 484747 ana 0244 5066 20 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 we eye togbe ahabai keke ne manono yekọ hwesunsum wiase efrise eye fuani kan ena chibaifo unni sunsum aniwa eno tenodo wo sunsum aniwa eye togbe ahabai keke omna samwa Oforisuo me da se Oforisuo amenchi abase togo okwan no so abase me ba ho na manfom do mba ho na metra etra didi e ho na abase fufu me che obibia Oforisuo nim de ntia me kasa asem onyanse na de ani ada ho na abranche bi ba fia Oforisuo de hyebra ye no afi me bom mani me sunu no susu certificate kuta no nya asem ketwa onye adwuma mani ni be 2 months da okọ adwuma wo wiase na waye bi Oforisuo da no me kasa se mo se me si nipa ye wo to nga de wo dwalo kura timi sesa wo hyebre adwuma bi ho a wo kasa na ma wo ya nipa bia obi oti wiase bia wonim se sunsun ana spirit wo wiase no ana hyebre obi timi sesa wo hyebre no wo nipa kura na afi ne bia ya wo enye so yize entra wo sa akwa da bia me kasa se mo se abrabo no wiase na enam no se wonim de da wanimu a ka na mana se guti why na wasi wanim seka akofo na ebenya accident akoba akofo wonim de da wanim ye bedi bronya asema ye ka ababa awa no oni ni kunu na ne ba wawo no ba akopɛ akora ni ntimi kase ya kana no atum ne maame aye oba ne maame asebe wonya ne ba bi kɔ wodi bibia be sha akora ne bo akora ni ntimi kase maame kase mso enye kase bi akora bi ntimi kase na efre ne mumu edumre bi a nipa da sɛ ni ntimi sesa wo hyebre wo ye bema wo si so yes sanka otimi koba sabin preda wo sifia nke hu se bema na ebei enso ya sesa wo hyebre togo ka sembi wo se nipa se wo na se ya wunya wo bawie na akora ne suwi a wa wo de no ya na wo rafi eno nso na nipa de ya no ma
ewiase na yɛwɔ no hwɛ ma menka asɛm bi wonim sɛ no yɛtumi kum obi na wobɛkɔ ne atwitwa no spare parts nipa bi ehu sɛ nipa spare parts no wo de yes spiritual yi a wonya sika ntam ɛno nti wote wiase a ɛmfa wiase tra saa togo a ba kɛkɛ sɛ bɛnya bosom wɔno ɔwe ne se wantima anwe a ne papa ɛwɔ Benin ne papa wɔwo no ɛwɔ Benin wanya mfie bebree so papa nda so te ase no de kɔ eti de yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ nyansɛ nipa ebufa togo ba yɛ nkyɛ nipa ebufa so hɔ no nyasɛm ketewa because nipa woda wonam woda sɛbe mpredwasa ɛsɛ yɛbo spiritual marriage ware adeɛ bi a bɛsom bi enye yie masa tu anamon kotogo aba kɛkɛ hɔ mesi baby a wɔ no bomfa ha ya o da bia meka sa asɛm kyerɛ wo sɛ wo so ni sika ba wo ɛbɛtɔ adaka bɔmɔde besia kura pɛ na nipa nwu ya nim de obenya ne de ne sɛ wo kɔ hɔ no ma ɛnyɛ sɛ bia sɛbe mpredwasa baby a wo kɔ yɛ kotwa wo mene agyi wo sika bum ɛno nti wo si bibia ni wiase bibia wo nyi bibia ni mesra wo sɛbe mpredwasa tu anamon ne kotogo aba kɛkɛ bomfa wo tra akya okrom na udru asotwe wotra asotwe a ukɔ wani makro na to aso ɛyɛ haya okay voice of number to dwa me yema togwe yɛfa number no entu dwa togwe me number no omo frɛ me anajo tambia dia mo betumi anya me no ɛyɛ 0244 0244 48 47 0244 47 and now says 0244 50 60 32 0244 50 66 20 WhatsApp ewoso ebia oya peni anase oya nipa bi anase unua bi na yare na se otumi mba twanesan left na odi sene nti menya daji a na matumi ahwe ama onim ayama etumi koso afa nipa ho awiase o se bema ni akoti wu a eya na oro efi se obetu ne ho na mofa ho bisase adenti se ni akoti no onye adwuma ntino enye se wabu anase krobi wo ho na ni saka na ye ne ya so ade no da hopoko ntino hano nti obetu anamo a ontu anamo sa so ade mi kan nti anipa pese this sika bi twa no na se ho ye ne ya asana betumi atu anamo okay sana ni pape okay anase this bibi besi asana betumi atu anamo ye kasa se kura no wo sika na se wadwuma kese bi kura po a brana yem protect wadwuma no se aban ewo etuo bebre ewo Ghana ha so ati dem kan but aban kan se tamon tokwase no sa tan na be kwakoto to dia se mboa okay untitiefo ni na no mechiamo se ana ebetumi aka ye kan se ana se otiase a fine untiase nso a ewo ho wo frame na se utu anamo na se ubabe hutogbe haman kekea me yesuo se sebi wakasa ho betumi ato bibi hia wonde a ebe hia wachina that's it friend number na dia aka no menewo yebedi ne ho okay yebeda togbe haban keke ase azebilibo so kalu ono ena yene no atwetwe enkomo no from Benin nyasem ketwa wo hwe susum nyuma no na wote ahaban no eno enne eye ade a mani eye me de papa efiri se yedi aduaba na de ahaban no esa yade de a togo hwe susum mu a na wate ahaban no enso aka ho asem ena da ya proso enne na asemu a eda proso no atembidi ekoso no sabia ku sabia nyado ano dene ekobunum dodo sabre ye maame a atembidi mo bi ade nyagopo maame memo akwa aba ben kasamu ni maame wadawroma epa cha mejo so twai na ye ko computer so dwedi mra sisi a wate aha 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha
ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, any me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to ana se visiting so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Fredas chako pada nunumbi Fredas chako pada nunumbi Ebesa wo yade Sebe mo nya pomudi Ebesa wo yade Fredas be mo nya Eje usu me se wo kokroma ya to Fredas chako powder bi dia adro ni bi bra me wine edro we eye papa Sauti so bia no mano ne bia wudro na ha nipadua no a ye obeya ne se obesa Fredas chako powder atreba ko die gusuo grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ne ho atoro wo pe bia to a kwa so korema mpon Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu se dre nya mapemfo abata wo manofo ana kwada woni mfie dumienu sa dre sa wonum ne don hwe aduadu na ye chi na o ha ne da so ho de ma ko hu doctor so pesa ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye Ghana no free burukutu ginger no free the man Canada da yenyimu no yenyemedu yesuwedu neza shansa the man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedu na yezashe ntisue hun na nyimizia na nanom wadi she dunsan ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free na computer sim why burukutu ginger ogusashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor owo no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so now way from the bottle ana yi sashe kor na fa posotano burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nomno nyansem enton ma obi a wonya enfie dunwotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye me kwa kama sem sen ana mi ride meddi me se eye me wan say nipa nso nya me di ko be je mi sika me from kura mo fa bi eh ya se kwa ni wo na urawe mi ra ko na sika wo di ja me se me fa modan so ko ko bia be di from mo fa bra ne ye na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana Joy Chem Roofing Company Limited omna ko for the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye di bodan so afanan be bia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha bi so mo Ghana bo mesina me ko kire be bi Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the go down so no leakage no rusting and no fading Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type BB Southlock IBR IDT and Erotiles now for such a metal trusses Joy Chem Roofing Company Limited I want memoir for name bia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga Wa and Atachiman Joy Chem Roofing Company Limited Nyame bibi wasoro enti maninsanka
And then me man am ba ne ye hu omomo. Te wo ko ne make sure so the 5 place. Aduane no. Ebe 5 kwa so. Uwi ya make sure say me wo corner ho no mo so me di abana bi o. Aduane mi bidi. Ti mi yemi ansa nka no ho. Achi, meya, jesh, meya. Ade, je gasto me shi idea wo church. Wo yedwa. Aduane to yemu a. Ya. Etumi ma wo fe. When it is so a. Eyasem. Odo, me kan fo gasto me chama. No gasto me say. Wo ho bet so. Is it funny? Oh my God. Is it funny? Open do support to a friend 0233 302000. Enya mapemfo. Nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa mankwada nufu. FDA ajetwedie nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Yaflu ya diedro. Osei Aboagye Oforisuo. Na me say Debbie. I take a power baby. Ye chebi ana ya jeri. Ado e o sao many. Awon fe. Mo ma ya nu bi na ye mo komo. Man give me more one oye. Dire. Ini e pe me man komo na abo. Na ye mi ede. Dire. Awon fe. Aha. Baba. Losing the repeaters. Losing the repeaters. Losing the repeaters wa. Oh shit my na yen no. Hey! Losing the repeaters. Cheers to losing the repeaters. Say, why you Numni nyansem wonto manipa woni mfedu nwotwe ensesa apemfo no FDA agye dwedi nkratu atom. Okay, ya mahwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agye atum sompa sika promo no enso ekoso anya asem ketwa enu titwa bi na mema sika emfa nhwo botom ma memo akwa aba Pacha ya jamera oba pa bibia boko de Krista ho odin tiete ase ma me ne afra wo sei Pacha mi den de afia jama oba ne maami yana me pacha ya humo bro na mje no atemdidie bi koso eye wo na abranti otru sebo didi watem no me pacha ade wo ye dai minya ni bibia we nye de edikan ya che no kura me huntiki ya de ne kwa akwuram eso o ka kire me sei me nantin apiepie se banchidua amonu anu pa machew eso akwalai ne bana obo no akwala no hwa na nhwe ana meji akwala no wa menche be pem sami eye na banoma no obo no pa ne hwimu nyina ne hanyina atwitwai won wopo akwala se be nko hu akwala na mse na maami ni akwala ne tebantima ana omte maami bi efra na no kranchen ese wo be kwa akwano madurawu ana me be na mse aden wo kira na mse bepew ana mje na mde akwala ne ko mi fie asamu ibe na wo pa che yeguso ayeka papa hu mia na odidi matem na onuanu apa ma che eye na na mati wa aka so okono madurawu me pa cha adentia oto hu be ma na na yem ahye na bro na ese me na me frɛ petro kai ama mo kwache no ma me atemdidie no a papa didi watem no obekai me pa cha wo se de sabe me yoba manyi fia aduasian son me ba panyi wa 37 years me hwie school form 4 so amatadis okay na wo ba papa srebo abeka cha me say erade ma me ho na yeti o eno na nyia no eno ne agreke no kafra sanu me katrema etse sabi me che what one me no wasam me katrema ma me na do wan ka ahwa emu ayawu kafra ma me tiwa ma me kafra wate mate yebehu babia susuai ede bode ho baba na no ya esam wakan ni achina shem wodina police station kra no odi ato oya obekwa mo bete ono ade yakọ nhira
Mane pompono ho. Ada no ano ya sa. Mami tiwa. Eda no kafra. Oh, nisuo na agu mami. Nisuo agu no. Aya asem kafra. To be catch up about the party to say. Police. Bema. What's it there? While you are recording, Adam Better the party to say police. MCA for Mudi agro hana. Oh, shira. Recording no do. No bow down a child done. Yanhwe ye dwumadi no ahwe kura ntimi mi obai esu a wosu na no den. Na me nim de enti obai mi ekata na nim o. Oto anduane. O dabi wani gwase ne mumie ma me na nim ma me. Kampeso mu bie na nim. Mumie no bie hu abrɛ ko samu asie. No man no yo. Muda ba kwa mwati mu ayo ade mema. Tie. Madam, master, asabra de ba ya no. E fie ga sebo. Ababa ba ka so di me matemu a. Ha? Nko so awale ni na ala ni aso nyina fi ba mi we. Ba mi we. Me ma me kuno. Kuta kwala me ne kuta kwala me ensa. Ba bia be hia bibia wo do pese. Me me ade me bibitum. Wodi mu kwa ababa we afia afa so be ya. O ka cha no wa fata na chise dompa. What wo hwe o. Afa so wodi mu kwa afia afa so be ya afia. Ete ta okuno. Wodi afia awa he. Wodi mu afia awa he. Ma papa. Ababa we je ba ya frase. Ele ka se. Ebi ase do. Sompa FM. O me na meti bola so. Mo be le sound ya he. Afia. Me kafra wate. Oba pa. Sesi ano. The problem has taken is Mafia Yenhwe na papa wa hwe me US abonten. Ewom so na ade asem no baaye. Na so peso se adwumadie no a ye ntwema ne masa. Ba bia aduro no afi na me bekọ wa asem no so. Oba wo wa akoma pa. Mhwe na adwene mu a. Otema say, "Dear woo ye chire wa hey." Ebe chire wusu. Dear woo ye. Mami tiwa. Say da no pese ye ne den. No. Kasegu microphone him. No. Me continue baby but the way me see hu ye ntimi ye ma dwo say e kwan kro bia so me fa metimi aye bibi no. O se me ye bi ma me ma. Ntimi ye da ni say enka ye me ma dia. Papa bi be. Baby be ye juba we fie. And I'm catching papa baby I'm one menya plot binto. And papa na catch me say menya bi. Nam se me pebi. Plot no ye hwan sika. Me. Be man sika nkan. Ni sika nkan ho. Bradi nyankopon bla. Papa nyankopon ata we dance mi se mi sika. Ye we nko. Me ja dan ne to ho bepem nde. Me ja dan ne to ho bepem nde. Onti mi fa se kura nkan dan ne ho. Mi ankasa papa efie o ensuo mi anam tue to ne tinya me bia wo fie bia na me ye nyankopon ye me dance ni. O chena wo be ko he. Me pese ya boko animu na kamitu asem we church na. Obo me ba ne emi an kon sa no. E ma me dan je kwasa ko top plot for our before amesi ama me ban bati me. E dan no papers we. Papers. Din ben na wo dan papers ne so. Ma me ni din na wo so. Eti afia wo di si so paper se bema no ne ka prem ni asase ni. Ne ka prebeni asase ni nyame ya me dance ni. E no kura echi ni me wie me anam sa ko ye hu papers. Me anam ko ohine no no dem ka champe mu ko ye. Okay. You better say. That you say no udi sisu say bema na kapre nim. Me si ni kapre ni asa. O se ni sika na de koto asase no. Enye ne dia da nyame ya me dance ni me twa to na me ni wi ase nya pade mfa nya hwe. Okay. Yes. Omra Samoa. Me see we diabo. Omodua. Oforisuo papa nyabuche ntobo unti ase me se to bani o se madwuma no ananim se o se adwuma no unni mic jai ananim se o se adwuma no wasem no afa na mabusu oba no eti se se ano pese on ka se baji paper de kofa fi na
omna samoyintiu Oforisuo yenche atiefo ne emfasa asemo yi ensua de kakra kwaku so wa asem ba akoka yentiu o si woto asase mpacho mu sanzo woto ne sei mane metena sei bra pani oba ne se obusu asem ba akope wo se na akoto asase no a so na asie so okoto ya asase no to ne sei 6 million Mami asase to ne sei papa me pacho me to asase no 6 million ena achempem na je me 1000 ena ebusia panyin no so je me 3 million 300 to one asa akoye nkrata na mkoye made panina de o kekan ye la your friend say 2004 ena me banene nema no sata no wanye me ba be to so miyiru me no the ba to so bi 2004 no wanye me ba to so miyiru ena me banene nema no ena o ka say e be say na maka say ena o ka so akwa to plot muti asem ni you na wati waka tira because wonu bia but wo modua do ena so akwa to plot na say ya wo ma me ya me no kure nim ya amfa na easy sa ya amfa na easy nti sa dia yetimi enkoto plot aba ye ho ba kire ye ena so kra ya de akwa koto plot no una yi sika man so miss sika be de kwakwa so be de koto de yema no ana de koto de yema no na o ka de koto plot no ana de koto theater ana be se bisika be de kwakwa so be tie o ka tse no sika de kwakwa so no onfanye de won fa koto de yema ade anyo be ton force be kwakwa so na o ka tse so fa koto plot ana be tie ana be tie Oforisuo yehwe no ma bi wa kakra ye bese omo tie ne omo amansem ba ha no se dumre bi ne se ye frem a ya na at times no monya ni de amayen se bia mpamcho samre de ade asa nti bia mo mane ye ochameba eno no ma bi ko so kakra na MC enwa bai na oye de ho ya nenso kwan bi so no kakra e betima ka che se ye no kasai but o ye se wupi ne dede ho ndi fanto baby crab Oforisuo onim aware makase Ghana ya ware no nipa kakra bi nenim the way ye si ware na ye ne de na koye buka uti o man nsem na mekase meka ni nyina time nti bewa but ye se ne fapempa eye dan ho asem se de be ya e be hu se ye ton ye nyesi se ni do obi anim se obi obeto asase bia no se ye me oba ne be ma ye Mr and Mrs ene ye de ye ene ye hu bi pen so se ene de wi se obi so timi koto asase na ebi ono no 7 preduasa ono nko adi ne din akwa akoye na se bi ni wa danse hwe e de ya danse ya boy voice bi wa ya papa enu ani ye ka asem bi se edurumre bi a oba ne be ma nya asem a wan hwe ya wo be ma de wo be ka ne ne ye be gina so de abufo because oba ne be ma nya ntokwa de ka che be ma ne se kwadwo for watale gu ko ne be sem yenko emo koye san nsem ti se de titi ya se be bonsam kwa be so frɛ na se so ora tem didi e course ne ade a wo mu mie no asetra ne kwa mo fa so mo ntemate no aye yawudi enti obi anya no nko a ne wo mia no atem didi ne nya yije omu mie no nyina na atem didi nya yije nanso se ye ka ne nyina abomu a be man watem didi bi e course no ese eye yawudi atem didi enti no won so nya emre bi e watem didi ma eye mo e wo ba yi so eno ana ye ka se meka bi minwa kwakulumba ka bi ye nyina ka bi but asem no ba bi Oforisuo akopempa se asase no da ho no ni asase a se bi uni dan obi anu wasi dan asi ne nsem ba ye hwe ni ye mfa ne kuranya dwuma ye nwia ban ni ye nwia ban man ye hwe ekwa be fa because eno asofo ka asem bi se dan se wu kosi dan a ebe ye better se mumie nyamo ya kokko ofie ho enkura no de mu ye nyina na mpa edan bi wona se hwe ne hwe a yetimi ton na bi ahwe na edan no sika ne ache nya de nanso edan bi wo a se mu ka se mu ton a 7 preduasa enkura na mu di o mabro se ye kan opupu obo na suo na kwa bi so oba wo ka dan no nanso da su ka che oba foforo na tifie ho edan me patwa how many bedrooms the side row one master bedroom and a hall and a kitchen oda single room wo ne wo yire no ena nkran so da o modiem nkran no da o modiem okay Oforisuo ade ya wo wiase obai wodi wo ya wo te ya wotini so
7 preduasa papa iba wanka se edan no se bo no nko a wo se wo no oba na nso yemu se one na tifio oba foforo na tifio enjoy akwa bi so 7 preduasa ne yete ye ne ye we esi abonte ananto kwasi a ye mpene sa e wo kwa bi so papa obenya ni peace of mind the party a oba na ordinary tifio no e be better so pa nko hadam na okodidi a no no aba beda ana wakwa akoda eno na be ma boasoto ma ba nemum ye hwe edan na nka se si wo no wo mu mienu no mo fa ne kro bi ko obi eka duabo se ya mpasa papa enso de sika ma wo bai eno bai de koto asase a 7 preduasa enko nya abro eyemu nyina mo de a ena ebi so obekom na obai so na 7 nkapre o de to because that time no me se wasetan wa no tan wa kire na odo ho ene yakoba se no matem didie no eyawodie bi because our no ntem na senti wenya nyronko a atemdidie no eye bullet ye be srai short wo de mama wo de minim sound wo de yemfa ne sa se voice enya ye no papa ya jatum se ye me na me voice no edu me be yen support o se sebe wo ka kire mama se sebe ne katra man ne se sebe ne tweba in fact anu odin me kura me kan se kura me nya sam because anu odin ye be srai bema de watem de die no e wo babie du me kai se sa no mo nyina bi ato yepen oba bi atama na mo wiase me ne traye na wo kansem bi chema ne ye me ya me so me bie ma no asema me ka kire ne se ho ani wo the sa the word ho ani wo no se wo ka kire oba se ne ho ani wo se e ya asem bi a anu odin a kire mi ko gato me pa cha ho ani wo so ti ase enti ye be sre so mo mienu no mo ya mebodua ene ho ahwan mo me hwe se baby ebe ko bia no oba yemu sese asase no se be pon adi na da so okay eti ebe sere wo fo so asemu enu yen hwe na menwan mo mram na ye hu asem ne pote na omumfa mo nkoda na omumfa mo aye papa mra ye se edan we se ne we ka prabanim we nso so ne toye se be yen nyankopon di omun nkoda ye mo mre no maka bibi papa nkyere that's all. Okay, Lawson Herbal Center or the Lawson Herbal Misha Abegwaso or the Lawson Law Care Mr. Enso Abba or the Dire Man Capsules Abegwaso or for na sa Dire Man Capsules no e di djuma papa e duru baby akatima campaign agro bema wontumi enyira so ye na sa bre no duru baby outumi se bema kra no enyoma entumi empagya premature ejaculation no that is enyoma enkonkan ya e Dire Man Capsules na mekanfo na media ma or for Lawson Herbal no enyoma wode abadwaso no enya asem keto akra eduru ba bia wonum bia ebeboa etianko paabo ne yenko ba bia tonsa bia no yebenya Lawson Herbal ni nyuro no bi na yato na enyoma akonkai edi aman yemfre wo mo wa homa trufo we so 0248619999 na yenko pe bi ento yenko trader chakopada every say tete atempo ne yefa so dia bidie eya dropa trader chakopada so komampon yenko to bi Pentecost aso da ne nchen wa edi dwuma pa ade bia ye poison toxin ewo nipadua no trader chakopada ebebo na atu ase aso komampon one Pentecost aso ene ben ho 0243943413 0243943413 trader chakopada edi ahim edi atwago pa express group ofro ye kwa kosua de kwa yadwuma obroni krom a express group emien kwajusi gani express group ebeboa no de wakọ Canada US UK Australia ani broni krom akwa yadwuma se express group akira kwanya Kumasi Accra Tema East Legon Takra de sunwane tamale babiani obehu express group ho odi dwuma anya asem keto akra 0249 000448 0249 000448 Express Group and America Chow Osborge Enterprise Koto TV Papa Eddie Abraham Asem Mpe Nipa the TV Papa no or for Osborge and the bit to TV Papa was it what the brand new aba what the second hand no ebi aba na wodi free ohini krom UK eho en wodi efri baye na ye kwa Osborge Enterprise out for woni twebu akodua suku no na ehwe animu abu akwa JHS ho no ye ko tobi Dr. Mensa Aston tasi rank wo ubehu no retain ni ho se nyina dwumadie no odi emanyoma ekonkan ye ko na inches be na ope Osborge se o TV akese pa ye ko tobi 0244
363 663 0244 363 663 Osborne Enterprise yeko na yekotobi burukutu aya memma duru odofo bobobi twetwa bi na wani so anya setimitibidi no wanum entoso odofo burukutu no yade yakakaduro ya na ye ebedi djuma ewo widie nim ama nyoma akonka yie pa ba bia tonsa bia no kwa ubetumi atwa wo tot boto wetumi age fakoshe fridge mnenom eye bema nso burukutu na me kanfo na me dia ma ho akwada woni mfie dunwotwe ontumi enum burukutu oba wonyem onka ho yakone koto bema nso ne dia bema nso ani burukutu twetwa bi bobobi na nyoma enkonkai 0244 620 294 0244 620 294 eye bema nso burukutu na me kanfo na me de ama lumba yanku yanim Ovozo Awurade Nyankopɔn nhyira onka ho no nya okese ewo adwumaso a wo bɔ ma Asem Mpe Nipa etimi ekɔ nanim sɛnea ye nyina ye hwehwɛ no Ovozo anokwasɛm ename foro soro na mihia ye papa okachem sɛ no ye kan asɛm ma ne ye ne ya sɛ ekoka ɔsɛ me use word bi sɛ na no ya ntie ye ne ya ma me pa ne kyɛw any a better na me say catch and so on family chow pa mame me ye ma de bia sade etie oje wa de mama pa ne chow ba me je ma de ye pa chow wa de bi un sa de kuro nim ba de kuro wo ma ye mpa chow na me free say nte sa na me ka sa eno wo se me mpa o anya ne de na ye pa adwuma ni ye ntim so me ye sorry o ma na koma nto ne yam ba pa ni amahunu ne ha mi wi a me je me chow pa ovozo hwe ade o kan kan se me ya akora ena me pese men kan kire ne se wo hwe dwumadi no hu se nkora wo so ba osusu se ne betimadi ne nkomo ama no ntime pa acho se wo de asem oba ha yi nkura asem to nchen Job chapter 32 verses 7 to 9 wase me kase ye manyini nchen kasa ne mfidodo nche na adwene nanso mahunu se nya panyina adwene wo ni tirimu nko na nim nyansa it is a Job kasa se urade obo nipa kura nim so obi betimanyini nso no wagimi Bible na kan but Job 32 verse 7 eba 9 so opebrofo no kura ma bie dadanka akenkan na ye de na hunu se nya agro ye kadi lumba ovozo odi na meka dia gosi ni ameka dia gosi nyina ne se yete ya se ye hwehwe se no kura be ye adwuma ukokotwa jaji biti akonyam wanyini cheni bebiri oni fie hobi nanzo hwe asem no ba bie da no de ato se no kura di ebekoso sa na ye hwehwe ne ha pe ne ma me ya kan pede papa ya kan papa na no ya me say sisu biem wa bo recording bi ye nyina ya tie na ewiase mpanyini si nimo entimu a etetew ntoma asandefo bible no na eka yesi mpanyini biem se wo ha wani pia ya na tua wa wuti ne ho me fa wezo ahye papa nkom se na ware ya wakọ biem se asu na anyira wan hwe no nso be se agu eri abrabo na ye bo ye nyina ye paade yiye se ne onipa bia wo ye no awie ye be ye dia ma wo fra ne betena ezia na me hwe so obeka se me na me ma oba ni sika so onfa nsi dan no wo se me ma ni sika so onkoto ne ma no oba ne mom de koto oprot it means oba we ya dwene daache it is when your oba we timi dwene daache na asama ba ye de to form ne apa ne puma sibire na asumdi aba wo ba ka se sia do tena wo se misika bia de kofa ne me kura me ka chense ye wo ye baba akono aho kire bai edinkom onya yansa na ogya yanke na wo kumfie won so ogya isa ade ne to wanke na wo pidifie won ye ni asase ye sidan edi se ye usika kro ba na bo ne ho modene ti se sa wari gu aba ye kan asam oba aboto ne yam migidi ye se ma me yotiwe yi papa ni si akonya ka chense ye o ma mesro minim si ye gya ne ya wom but ye mfa nto nche na nkura ni ndi o mo ntena fio na asum de yam bi oba ye betimate ne waze na me ne wabre me koto prot ne ye usika de ehode ya menyi wachinie eyo usika de na oba ni ni adwuma bi aye na ofa usika ma me pacho me ba na ofa usika na ode akwa akoto prot no nya wo na wo ma ne ko na dwene se bida bi se beba mo ba wo mo ho ba kire mo na watam usika bi anka ode onim se oba ekọ hospital ana okọwo ama ade akotua ka wo ho na ode aya ade bi atise na ode ama wo ntise ne bibi sa aba na so ate ne ho a mo nti asem bi e de wonti abotoya mu nzam ote nse wa sa akọ ware o wali wie ado oba na sa betre fie na no mfifire efie na me no kasa bi asa atam no otam usika koto proto obufu ye e bi kura bedi na tam wo ho e bi ane ne beko wo ho nye peche sa eno no de oba wo mre ya baba betre sa fie ma misu oba no brebre nkaso owu omfa me nko won hwe so obi abre ye obi mfifire na ne onipa ugu obi aso utwa we reap what we sow
maami ankasa no ya ho kura wo betwa ye de adi ni obre na wa wo mre na yentimi vaniu yan kanjira ya papa se abrabo aye bonda chasem ndi na no di sa de we bam se no nko a banyizi da chasem de dokoto godu ani ye jam ho ka godu de yan yada nka ni pa dua na wo za fruit nya ni pa nyina kura na pe babo de obi adi na nso ye jam ho because se wo na wo mpe obi bepe ekomba akomani bi da wo bedi it is obi ya ade a ye ma ne nso ye ni kakra na ye nso appreciation na nipa ne bo ento ne yam e bi kura nga betima kanse mawura nkura ne tim enti se ye tonton ne ade mfa so ma e bi ye jai bi kura wo prot di me so maboa na hyehyɛ dan mienu bi se so na no nya wo nko awo dia na nka me ne nkura ne mfa ha de wo ye oba ka mu didi nkomo na we nyina epie ma ye betima hunu se ende wo yiri yeso waka bibi no wantie na me dia ne de ye nton me mfa me chefa ye nton me nche na ye wo de ade na oprese ye nton ne fa wo chefa so ofri so na ato na bibia na aye no ba yinye bidia ye nton ne firi he na eba me ka che dada se ye de ye die ma ne se panyini ba ne nkomo no odi ya ngiri nim okay se ye nkwan ya nye de nto mpa nkomo pani ne ye mpa de ne puma sibira na asomdie mra enya hunahuna ne ye didi nkomo atiti sei wo ye ne sa wo be ko ba bi taze ma so bo hwe ne wase betena ha o kai na be ma de odi ye mfa ne se oba no na no ya wo ye busuani wo wiase a anke ko wiase wo ye ka kira ase na ase wasobo oba ne di matem sei no ye no wasobo na atimi kwa akọ wase wo wote a wo kasa kura abo ase afu sa na ye bobra okay Paul Kavana lumba hiti na wa hiti ni kwasoa ofoso ni kwasoa na mimi die ne se me nua be man no me so me ne boti pe kakra me nua be man no efine ekoro obey se wode ne saka obey bi wa Ghana ban entwento me ne bede se be me pa efine ayeti hei so show ba we popo nani kire no de ne saka na ofosu me kama brabo bona de ontibiem atie etibisi chamai obi ti sehwi eso tibidi tuo e ko hwebu okumase ekun ye hu bi da ho na wo ye ne ho na ye dia ho wana wo tiara ase wo kotofos wan tofos o ko de maka wie ne mo meza samdi ma ne se ye nwia bayi on tibi mfane sanka ne bio ne hugun sugun kra ye be fre no ba bio bia o yira ye be fre ewiem etumfam ne ahwe na ba onye very very careful okay ye to su bio so no bra ye mfa ani ha ne enkwa prekes wo fie what you know when you but one what you know is small say one case what buo bra usum ba unim it don't know kasa everyone umpa no me to dwa wo yem beso bi ko kasa nye ennem o kasa nye de wo to obo Kristo dim me pa ho me twam wo hye obada utana wo hye obana utano akare ne be wo enu akonya oba ofo sa oba na lumbe ka no wọ́n sọ yẹn sunu brẹbrẹ diẹ wọ́n ni yọ ọbẹ̀ sáà náà bẹ́ẹ̀ yẹn no bẹ́ẹ̀ ma nye kotobo nkum diẹ bẹ́ẹ̀ ma di ni kulẹ̀ sọ wọ́n sọ wà kuma efie no yẹ bẹ́ hwehwẹ́ mu yie sẹ dín ní ni so a táwọn ọ̀rẹ́ tó asase no sẹ ní dín ní so a ẹ̀yẹ awari sẹm nanso wọ́n mẹ́kì sọ sẹ ọbaa ni kura no ẹ̀nà ni kyẹ sọ wọ́n tún náà papa wọ̀ yẹ o si tún fífi họ sẹ ọbaa ni fífi họ ni papa wọ̀ yìí ẹ si tún fífi họ because papa ni wọ́n ni dan mami oni dan enkwa na wodan wudi nkofo bi bo bia bre akoto asase do ni skeko fa fosu a aka otu ka banya da dem akofo ba dra dem e dia se ne kansa no etu oba yi fosu ni manu che no oba we si wo hwinti kura mi po kobra ma mi wo mfre mi ni papa we ye beti agina okay ye be ye bi adai komo ba ne man ni ye sa me tie nyina me yale ye bre no they say ye bre na ye tot another for be so me yale me hunu ni ade me yale etra me ma time na do dia throw misas chnapa come here me who say wa me your destination travel services on the for you want to say nyina no ye fa nkoda mo asokoma pa asokoma rural bank no woni no ene di enhwani mu your destination travel services said they will see ajebre wodi amafo tukwa no enya asem keto akra 0257 298 084 0257
298-084. Your destination travel services. Yan konye kopa again. Akatima campaign agro. Smans Vital Herbal Mission. No any again no. Wodofo ye kwa kopebia. Smans Herbal Clinic. Ena yebe tumi enye bi ato. Nenye gangang. Ye kwa koto again bia. 0240616061. Again ena mekan for ede amount no. Smans Herbal Clinic. Dr. KKB Herbal Center. Wodofo the Vince Doctor. Was a brat neon saw yadie into yadie Asem Tachiman. Wo sana tema come to 25. Or Accra Weja Old Beria Ubehuno Ewo 0260246716 982 0246716982. Yanko Dr. KKB Herbal Center. True Wealth Products or the True Wealth Vision Capsules abejaso and niya de bia yemfa enko Joint Fortis baby I watch bromo wachirika se na ninyina True Wealth Product yemfa True Wealth ewa homa true for we so 0206595707 yankona True Wealth on say yade Danke Bar Complex ochina pachi number 2 one City Alive Hybrid School no and a ben ho ye kwa Danke Bar Complex ye kwa kopa du papa na anom ye share fidie na fidie no answer baby yade no owo Danke Bar ye mfie du emiensani ye kwa pachi number 2 Dank ewo ho 0266593330 0266593330 ahotofie ene hefa ye Danke Bar Complex odi for Samuel Prayer and Counseling Center adie bia koye sunsumu asembia sunsumu adie bia no adani konua edan so no menhia hen bobo ano Ajaba Family House ho ene jakokko na so odi for Samuel ye frɛ no ewa homa trufo we so 0504 588 454 0504 588 454 odi for Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremu di for bakope abrewatia Ofoso be ma me da se na maame na oba ase dosia wa fashiumu na enura da ne kasa na o ka se opie no ne yakasa na wanye no ne ma ebufuo baaye nene oyuasi wansensi ye hu de owe abrewa nkunuma na ofoso be ma pesa me ka kire papa point blank se oye trofo onka no kore ba akokola enura da obetena ase num ka kire ye se asase no wato no na maame no kola wonya hu ne baabia record ne wo ho na ye me yase brane ko wasa ba betena ase no mo se maame ne si asase ne sika no ode toya wose na okwa abija yo so okwa every costo e na wo sending for sika e na wose ode kwaya de na ode ato which is which wonu ma asem ye mienu o nka no kore enka no kore nchiro wo nka no kore oba ase no mo aye nkura wani so e be ka no kore empanyinsam de akyerew what you say na wo ba se wone wona wo wale wo ba wo nto no ntua ko ka bi emamuo na dadada na wo hona twam eti se me sa wo yire ne me na da ye bo ese ma ba bi obi amechia no sa wo yire ne me na sa bia me na wote na me se me ho mfa me wanu akwa yu kasa me ye tutu ni a wo ba tutu ni a na se tokura body say kwatie bi atua mu bi na ede na wo ko se wo kwa akodi wo de ewum ye no ane se na me why you what tenten no gram on so niama na wo ye no fie ho won se wo be ye krokro wa wotimi nya na wotimi bu aba no ma wotia na na sa wo bon se me bon ne pa wa ha wani kese na tenten no o ka se obetimi aye de opa bia awade eye nso a wo de kwoto ye se wo de kwoto na se anche kwoto na se anche nsom na bia yeyi enya by force so ba ne ngwade o na me ba kura me yira ofufu ama me na me ba na ye dai ye be ka fufu asem asenum asem na ba na ye ka kire bo ye ka cho wo se edan no ofoso be ma sa se de nya ma me ne dia enko hene na wo ya asase ne krata ma no enka wo fa ma me ne nko adi ma onim ne ba bia eti abekọ ne akodi ache wo ba no akire watumla akire siese hasenum na meto asase no we ni we se na me di yisika we se si wonum so eti me ka akire papa ne se wo fa na dance to nyame ya adom wo chena wonum case ne kramponkwa na e be spend your time the whole of the day akodi akire be ne sa na wo ba nyesa wo ku di ka kwato ane wadi bem mo ba se no ya mo nka no kore na ida bia no me akwa ese mpapanyi obe ne fo so ye say and not the one responding to your call na wo ba se no fo so be ma wade ohwe no ye se de wanyu oyire no wanya de pa wo hwe Colossians 3:19 wa wo se wo kunu mo no mo yire na mo nhye o ma homete okay
Sanso na Ephesians 5 no 28 to 30 no wase do wo yere te se wankasa wo nipadua sa wo do ho a wo nya ho bone da na na mabono ena mabono ye ka kire wo ba na wote awade na se no ye ka kire ayi ye se aba ye de bot echi no ye de be bot ba da bi na wo ba na actiti ni gbodro masi a wasa akofo oba fro se na owo fufuo mam na mi de owo fufuo mam de wo ba sole afrifie ofo so be ma oba sole afrifie wo se ye ne dia wo no oba ne chef wo no oba ne dia ye be yi nkura de kura si nchen kura po e yo mi anu abla bo no mobo na egbe be hwom dia asase ye ne dia no wo na da ne ye ne dia oboa na no akobeka so oba no oboa no ye ye nti onya asem na okeka na oba asem no atro na obede panya won ka no kura si kura po de mi hu bi da. Okay. Abadwafo akasa na me papa medini ho yaw papa adena be ma otimi ma wano ye yasa na masem wa metumi aka na anwumere ne se sa mame ana baba wa papa yakoware no onhwe na brabo ne life yie na onyina yie na adwenkyere ne se sabia ku sabia nyado wanya kunu ware no dia onyina yie na bema ono atumi edidi na ase atem de ekwa bi so no na ano oten na asem a meka kire me maami ni se oba tuntum kamakoma to yem na medika ka kire biase nyina se me mawridi wa adwene hunu wakoma sede usite wafa yamu wakoko Liberian tokwa pa no akwa ano no Israel fo tokwa ibia eno wakwa yi ano ya de kafra wate na mmom no ye pa asem no poma sibira ya me ya adoma wo kina ye betra fitiem ni ahwe kwan ye befa so na mmom metumi aka kire papa se oba no akofa na kotena fie ho no ohwe no onyini mfiri ho ansa na asem no ya ka ho asem efiri se oba no woni chafa wa danim se dan no ye nkola no de a omutimi fa maame no enka ho ntena fie ho eye tietia anu ti no ye beka tu otuo serebo se oba no ode ne tifie ho no wonyini mfiri ho tietia ne ento asem no so anyasa complainer can tend to become accused tietia zana meka kire no 0554931931 0554931931 0548931931 hello okay ye yanko yanim oba o fasi na je we ni de brede contractor papa kukira yanko yanim oba ensindo ha se bi he o ye be me no be be ke fide keshishi bi ya da nim shidi ye tegba ani shidi no na nzu se de no ensembe ti se shadakim sabi anya o to wa fe pia want to offer a penalty on say o ti dey I know dey mean to me from anonka me fere kura India so me so offer oni nkan pana snatcho if the case is so na me so oba na wa no offer sa de ko shemu a nim de be ti da bi awade no kura de oba no so nko bi hello nana majo so panipa yentie o apate Muhammad wa sidi akura me kase mana de pato ebia se so ye penina you age bo na ka wudua en ko bi efu e je se bi penya wonim nyansa no menim ade kwa me kede so tunwa ebiye papa gumpen foni ma si papa na me je me ya se bi oba be sia na otiwo no so de woni funam na ya buna eni da akara sa kokun na anti afra to prison onam honum anti afra to prison na mo etimi sega na police for say yen se la de bi ye nyai okay hello Udin baby afrefri yentie o ka say frem salami ka say free fensi sala yentie o obapa papa no kran ka say mo pam ni free ayi baby o te no kran ka say mo mani free o kran ka mo ayi asamon okay hello yanko yanim ana belan tanti da kai tanti ya la ko na to ni wala ka to pa ni ka le ka ti ti no e service in to bi ni ni okay hello last caller hello good evening ya jo so odin baby afrefri yentie o the kafia football so no ya frame na na yentie o eno papa you champion pa tie ni kasa nyina komo de ba nyina
ibi ka ko kan je wa di mo papa no hwe no husie pa no hwe ne kasa mo husie okay aha ne ade ofre no nyina besie mame kawakoma to yam jasu no ate sabia ku sabia nyado se woni akitafo kura no yen Asem Mpe Nipa ye ho asem wo ye bedi akire ni apene poma sibre saa na meka kire otuo serebo so na mmom ne yire no otifi no hwe no nyini mfiri ho tietietia abrewatia Oforisuo ye kwa obi owo ho ne amane bia no ema no 0243 585878 0243 585878 and 0552 0955 93 0552 095593 ye kwa omuna Samuel Bema ya wodi ni djuma wa Sompa TV Sompa FM say ye for happy birthday and for mama mi broni ya water junction se nyankopon enkosoa enhraw wanya wadom no tutu anamo ensie waso odo papa yente no happy birthday to you sa so na yankase anua ba Cynthia wonfa Asem Mpe Nipa eni agro wo US abrochimemo o say happy birthday ekọ ede ama obaya wo kwada so kumase nyamepa ena wo sre ede ama wo foso bema yenko okay aha